Say ready nso dia. Are you ready? Anya yenko tie no mre na ye me hye nkomo na se. Nti ma ne nyina so. Morning. Ntabro na wanze o ka samana eye me ya me keka bi ma no. O ka die nsa na ya na ye o ya. Otimi ka se me ye sabra en da kwan se wo se me ya nso na o ka se me ya. Mitimi ye aduane so se wo di egu aduane nfa so di china gu ma na se wo di se na me se ade me ye aduane ye wo na wo ye aduane ntin eye ma ne nche che da wo se me ye de me ye. Ntisanyo ma na me ne ye de anye ntoka wo mtina ye ku. Nti me wum bucket one mo kula mienu nti wum bucket so ba be man ana me bo akwan pampesa na akwan so say akwa oni so ma ne chance ana wo pampers no nti akwan na anche na yi pampers na fra akwa ni na akwan san na kaja san man ka che wo say akwan na ya jana ya ma be yi pampers no na bro me ni abro no wonder ka bi ma ehye me ma me de me se ka bi ma ne de o ka den na hye wo me pesa asem kro na ti. Aso o kan o de mabusa fo na ka mabusa fo antiti mi ye ntanu de me ka chan sam ni enye mabusa fo na ye de me ba wale ase me na me ye de me koya makra bon na sem na ye de me ba wale ase nti o ka asem anu fa mabusa fo ye de income ntanu de me nya asem be blo won na me ye de me pass me de me ko fie nti ne ba be ma na ye de e be to so e wo sayen kasa kete no so ye de e twi belt na ye de ebo me to bo me de me ka sta de ne ba be ma ye wo kunu no ana achan no na onim say ye ni ase atem achan na ye bufo de eno kra na so ye wade na ye wahia o ye no wo trim empie wa no achan to aswe ense ende ye banto kama me ye de me esesam nyama ye de ekofie me ko ofie no me fio na mba no 3 months December no kwa no ba ko no ko 3 years me ba won hwan kula no ekopim de won hwan mu nza me ka me ba mama ya da mabo na me hwia adepam nza adepam so nkwa ntimi ye de enkoko hwe madwuma no na me ba de me ba da me so mo bo am na ye de won hwan kula no ye de emma me nkwa na ehia me wo free be ma ne nche be sin ba wo ma me mo ho no wo free ho de asem na aka kire be ma no me ka kire ni say yanto kan me ne yere anya ba me ne issue de ba me imagine na me say me ba fia na ne bu line e bu fo ye na e bu fo e ba for my bed e be sa ba back nti wo free ho no ma ba fie no de de ne free be ma ne ho de na fa de ko me sam nyama free ho na won wo bi a woni be ma ne ni issue e bu fo keke na ba na fa wo ne ma achan sa ne ma na de na fa na ye mantade enti wo ko be ma no so anka hwe wase wo so anka hwe wo ba fie so ma me mi sa se de enti ne waba acho mu busa me de amu busa ma me ka ma nu se me chona mo ka se de ma ya ade de ba no na me ka se minim se ma ya de na ya bufo na ye de e ba asa enti ma me ko de ko social welfare e wa ka jo mo se nya bo anu ko na me de mi hia ni bio nkwa na pesa de won hwe nkwa na ye de emma yes o tie awareness na boy no wa wadwe so be janda da yes me janda no won hwe me ni nkwa na se na me ni odoma ni bio obi hwe wa na unya doma no ho like no mama ble wa wale na se wanya vie say pastor 25 ana o ba panyi wo say 8 years ha ala baba zin wanya 25 o ba panyi wo 8 years 25 minus 8 be ma say hey dabi o ba tie frim 25 minus 8 ebe ma say 17 17 na ukoshi ya Virgin Kingsley Bachan na usha Kingsley na Virgin ana Bachan etide na Kingsley ka kire wa at age 17 wutimi ne tena kasha ka so mne betina ede na ope say Kingsley nde na ope so ye ma o they say de minya ni so onhwan kula ne ma me no kwa na minya na mesime go hwe madwuma no kacha ne ho e wo ahoma no so ka hello che no hello cancel yes Toma wanti twi wo ye den ne dai ne ka yekun kas sa na me meda na ne na kasa Toma na se che say
Good afternoon. And you can make account and because so on teach pa kasa baby and meet in aka. And you name can bro for answer. Eh. Who go school you say? Jesus one. Hey. Say ade. Bro for say. Hello. Yes. Really? Yes, madam. Hey. I'm fine. How are you too? Media me hoye. I friend say Rihanna say asem ketua bi na ba wo fie. So say wagya wo ne nkoda ne hwe kura wo nhwe wo mu. Aden, why are they? What did you say? Can bro from China na dey do ndi ayeden. Your friend say. Kingsley, I say what the cancel. Hello, Kingsley. Yes. Your wife is here. Yeah. She said she didn't take care of Nemano. Why? Why you don't want to take care of your child? Come again. Your wife is here. She said Oh, brother. since he left from the house. Now what happened? Hello? Yeah. Are you getting Now me? what happened? No, can you tell us something? That's what I'm saying. Now what happened? My mom, I say never come back for 30. Okay. Kingsley, Yes. what actually happened between you and Rihanna? Because she's telling us there was a little dispute between her and then your mother. You just came in and then started beating her. She left just because of that fight. And ever since then, you've never given any money to her. What is the problem? That is what I want you to explain. Okay. Thank you so much. He said he insulted my mother, right? She didn't say insult. I think she said it was some kind of word exchange. By this insult. Oh? He didn't say insulted my mother. Oh, she didn't. Okay, the answer was that's what happened. He insulted my mother, insulted my aunties. In addition, I came then I was to talk and he added me in addition. But for that one, I'm not having any problem. We fought and he packed home. We follow up. The girl refused to come with his own reason. I don't know the reason why he packed home. Because let me ask you. After she left, did you go? Did you go to her to bring her back? Yes, he refused. He still sent me to social welfare. Did you add that you went to social welfare? Let me confirm from her. Also, what do you call no? Or some by Sabra Wadi and Sana Sunko. Because if you know, Wamba, me didn't call him fear, no, Moko friend. No, because I don't be making them. I'm He didn't send me to chief house. He sent me to social welfare. Tell that one. Tell that one. And to the okay, you want to say. Menti kasanti. Meti chini ba menti kasa. Matthias here. Or say, what didn't call social welfare? One for them quite in fear. Miss Social fans, I don't call him fear. And I may say, Bema was soon in the assem. Akasakasa naba. And clam me cool if you know one shank plan. And a mammy didn't call social, so one can I don't shank plan, mammy. And I'm didn't call a baby. Easily. Oh. Yes. You know, it is expected of every father to take full responsibility of his kids. So why aren't you doing that? Yeah, that's what I said. Let me finish my statement. He took me to the social welfare. Hello? I'm listening to you. We went to social welfare and they talk about it. And she concluded that I should be paying some amount of money. And I said, for that amount of money, I cannot do what? I cannot pay. You understand?
and they reduce the money to some level, and I said I couldn't. But if they say I should afford buying some food stuff for her, I will do that. And I can remember I sent some food stuff to the place, and they received the food stuff. Call her, and the girl came, and she collected the food stuff home. If you know everything is not complete, you should have just said you will not collect it. Everything is not complete. She collected everything home. He left them he sent them home for 3 days, and she brought the things back again. That he will not collect them because they are not complete. With this one, you understand that there is something behind. They will not open up, but I'll open up. She brought the things home, and the family said they shouldn't collect the things. That's why she sent them back. Asking they demanded the money they want to collect from me. And chief, they send the matter to chief house. Chief call us. Chief asks, "Are you having fight with your husband?" No. Then why is it that you are pulling your husband like that? And the chief says, "Oh, then you please understand. You come back home." And chief says, "Oh, then if you go, we'll follow back. Then pick our wife home. We'll follow back." The chief said the woman will not come. Let me ask you this: how much were you expected to pay to the social welfare? With the money, the amount he mentioned, I cannot remember, but I bought food stuff. But you know, you can't exchange the amount you're supposed to pay with foodstuffs, because definitely your kids will need to buy clothes, they will go to school. Apart from giving them food, there are other expenses that we need to calculate in terms of money. That one, they said, if the kids need something, he will tell me, "Oh, they need and that to buy their clothes or standards." That one is different from the food side. It was in 2 categories. Brafo Samaria we pa nyakopo ni mipa de kedi we me pa brafo akamete Live FM. What is the make acho ade me jane kakam die ba betwe me your friend say dey he fa kwan bedroom po me person be bisa okache. What do you want from the lady, or what do you expect the lady to do? Because taking responsibility for your own or for your own kids is different from having an issue with your wife. Yeah, I'm not having issue with my wife. Can go kasa chire no. Dey open no ka chire na me de. Kenzo. Di ne kwa na me de no. So ma command me do be so come abora ma ka ti ma le yara fu yo ma come ati. Ye no chire mu. Aha, o sa what dey okay. O see one no one pen kwala no so me sha kwala no. And that one to if she cannot take care of the children, so bring the children to me. I'll take care of my children. Na so se hwe nkoda no a, se wo aware no ware bi ma na. So if you bring my children to me. Me here ni bi nko na be so hwe. Why na wo here ni bi mu? Adai. Do yan me here ni. Why adai? 17 years ago. Oh, schoolboy, come back to me. So I want to be 17 years. Why breaking virginity? Then at na be do that time we. Who here ni bi? When you before flower, we shall long sleeves on. Na fair day. You come re chiri so e ko be. It's any wa you one day there. The crew wo ho no me enhwe na abusuanka. Na ne nto aso no wo mienu. Wa bi na asa akofa na betia virgins a. Wo betra ho sa. So when Timmy was away, Nadia, what for what? Why am I? Huh? And no one can continue until an enter. Huh? Didn't see us. Say, on no such say, on one who near say, on our dear no pay. So, what can say? Oh, what I don't know, my show, more than any fan of my brain. What's a mamma and a untouchable. Yet the Ghana Mran, you didn't say Kranwa. Tintima, a mubaja mamma no, and the no film. Tiabende. I remember I saw by someone named tonight. So, move your party, mean to me what no be, whatever being my new crank was not dear. Okay. And a many problem. Meba, Mamma, Kingsley. Ah. And there will be anyone no more worried than a year quarter as you feel.
enti so obey wo pese wona ne tena de a pedan na fa wona wo ma ne kwatrem na wo ma wakosra wo maame ma minimisa o te osa no o tini o kura na yi ne maame to o ntimi pia aja no ama ne wono ko ate ho me pia ko baby na ma jai me fie na ne de wo ha one proud about kwatena me ntimi ja me maame no na fie wale anti wan ye ne hwe wone na o won problem so we be fan problem omo ware fie no o ma fi akọ ti abi na wa ja no omo maame just o maame ya bre wanti no pese o tena no ho hwe no ya de ya no sa wo ha me say kire sa o maame ya bre wanti o pese wo tena ne ho hwe no na eje o banka so be fa no munyina o ma hwe maame no nya sa yes ebra ose bere ma beja na eja ne na ho no mu ho no yenye ne sa na fjowa on na yenye ne sa eti se say no ye be nde na sa ware na na enye yi ana ma je se de awale kwa na yenye na ka enye me de yenye me se madwuma na be so hwe nkwa na mitim be nhwe madwuma no se Kingsley wo ma no de e ya se ye de da be ma bia so se wo hwe nkoda no ene de kwa me ni problem enti wase okoye untimi hwe akola no fa akola mo bre me ye de me ye na ma hwe mo me de me ni problem omo ye mi no untimi se ba ko no se wo se ba ko no ye penyini o no wo betuma wo betuma sensu ama aburo na ama o ye abura na ma ye wo betuma da so foro chance ama no Kutono with 3 months so. It's like kutono for 3 years. Want mama ya wansi kwa sibi ya. That's on one ma obekum wo ma. No so obekum wo mo. But wa ye na sade say your papa say nkura no. Ntenu na ma me so se me de kwa ma na bia. Society o. Ko hwe nkwa na mpini ma me ko hwe nkwa no so. Society na no ye wa ha. Ana obi se kane ne dan mu a anuafo mienu o ma fa no. Ama je say akonta o say no e dey no ye wofa agire so omo baje omuma be ma so eti mo ma mmera ne ka no eye den se wo feel so person wo kosua adwuma ma busua ne ntena se na fa nkwada ne ko ma o ma no akohwe o ma na pe wo daache sua wadwuma se say waye twan ya wo se chinchiri ache a se wo person sua adwuma fa nkwada ne bra no nkwada no ye de Ghana America asem a 3 years de ye ntene ma be ma Me buza fo aka ba still o mun ka hwe nkyere me o ma meti aso papa ti ase pa cha ma me ton de ma me na okoba na o ma ye bi we de wa no akopa ho asem o ma me mo so kan say ma me so menja na me hwe o mo ma me so me hwe a me hwe ankara no so a badwuma so me ntimi go hwe badwuma no so se say asema wa Kingsley wo yire so pass nyina ne say ida sa obeba no obetran wade na se no no abobra Kingsley na ga so no hia me biemu eye kasa na wo ka because 3 months 3 years near me buy like so be fa me say be oni nkwa na kasa oh say ni say no on Fred that is am yakata me the phone FM me friend so no aka de ope a kire me na no me friend no say no say nkwa yana jun so ko ni be tena bi nkwa na ko friend me me hu say bia say wasesa so be so ni metina but sa nyoma me hu bi kura da on fa phone ko friend me say ma me ni nkwa kasa eti o ma no mu ko school penyin do ko school 3 years in order so ti fi etwa de they go penyin ko school 2 no 2 years afi no ko 3 years penyin ni won fi say no 8 years Kingsley yes dear etie ni ewom de wo kan ewom wo fa ba bi but dwene kwa akiri se nkwada no nso eye wo ma se wo hwe na wade ade maka na wo betimi se wo ye wo fa mu de bia wo de se sukuu no na wo de omo bekwa akotum ni de omo bedi a ye efise nkwada no ye wo ma na se wo yire ni twan se wa ma wade ase de on fa be ma mere me wa fa nkwada na ma de na mi fi omo eno de ya ka ne ma onu ade so girl no wa frame da wa frame say oba no emeba no omo yale what
What say was I say? Was it on my yale? I send on my son in the sicker, say one call Shem Banner. Now my son, mamma said, oh, 1 hour on my call, say almost or Banner on my yale. Quashem, almost on my yale. No, a man so much more can be you. No, Granny Yale. Mammy, we answer. I'm saying, what would you know, mammy? Mammy, no, say, oh, no, Baby. So, I know, I'm say, or my yard. No, mammy, on my yard. So, you say, open chairman say. Would I am fan non tune chain? Me passa would they wadgene and mammy was any mammy and Saway, dear the kind, and quadani me a nunina ya woma. Obey na was so why any among who were free here, eh? But woman was a dear, as a so ye. No, our friend say, and no quite dear, me, your Banabio. Sana, okay, me. And yet you are no friend while walking. What your bedroom penny for him, na yet, baby, or no waffum. And the actual was so dear, yes, say, yeah. Fi say, Sadia was saying, no. Ah, you know, ma, no one your what is over backward than who brought Ubeshano or Ban who yell be and no ban who buphobia. I found for Sobia, man, quite I would do my broqua. Oh, yeah. The obetimino, yeah, Fisan Quadani or Moja, what was no money or more. Kakra Bosumi no betimino, Fabua, no bay, so winning Natsana since age 17, over penny were 8 years. Get on also the Dutch. At least some money will be a mumpa. As oh, mamma, mini, as or no to me, a baby man home. It is a buffon on the yaw, and what the audio say, what the attempt, and I miss me quite was really answering in Anton Chay, General Manahu, National Woman. Yo, Mate. Enti mesrao. Erade ya adumu anwumrei. Me amajo number no mafrao. Enhyehyeye asasa ye me ma producer no why enhyehyeye no. Na de onya bre a bra na me ne onni enkomo why. Yo, Mate. Okay. Na enasa ne ene obepe kakra ama no na. Isi akwa ma yeshe. Kese de obi ayeshe o. Ye ayeshe. Right, nepa bibi kakra. Banya prakura ma kwa na hospital man na me ba fi en share bia na this akwa yeso ye do second and diamond me and maybe end of the month there o de end na 2 years ko o twen na unti me join etu de Kisley yan sha end no na mema producer from no wakasa why yo matter. Okay. 17 years. Would the Akodogre, would the Achena Camiano? Every when it is 17, now 17. Not a flat house. Not a flat house. What's a flat house? Huh? If I want to name my fear, no, I line wappening. So no, wow. And then I bet I can say, and if you're meant to now be a ferment and be you. Huh? I want you. The manager was here. Was here, Duma. Was here, Duma. One way, this one. And then you man to pay Duma. Was here to pay Duma. We are woman, our woman certificate. I will be nice girl. No offense. You suffer one. You are suffering. Hey, Dramani, you know, you're running come once. What? Man was angoring. What well, disqualified. Me and Dramani disqualified. I'm disqualified. Wait. Okay, into young train Kosi and then why? I na young said the Beko. I do not know way. I say, I'll mount near my swap about Sakakraman, mammy, and I mean, Yam Pamo, Nahema, and what do you be Musua, a Banua, and I may call, not for say, oh, has Omra. This is kind of brotherhood, you know. Oma. Oh, Pamo, who is you at Tobas, 1.4 of you, and Penifana Jawarian. Now, I'm Yam fat a buffon tree and a buffon, a qua, one quana, co. Will you dress back when I tea back with the other son of Papa? No, I can walk. Now,
And no share we are no my na you was what should be near. Thank you. Now they wasaba. Now they was said I did papa we ya kura ne say kura be what dem nyina again we de koi. Ha. Kura be what dem nyina bom mum ti so. Where is say nyina ko. Kura what there was soon be an say. Wow. Grab a brother didn't they say? Huh? Grab a brother didn't they say? Aye pillar pot. Oh, my pay cry, not someone they there we also on table of. I don't know pillar pot also. Pillar pot. I see so. Corridor pot. Hello, be better as a corridor me. Emre. Mane ko ko ma tosi mi enu so na de said de aya na aye no. Ntabro na wanze o ka asamana eye me ya me keka bi man. O ka de nsa na ya na ye o ya. Otimi ka se me ye sabra en da kwan se wo se me ye nso na o ka se me ya. Mitimi ye aduane so se wo de egu aduane enfa so de china gu na se wo de se na me se ade me ye aduane ye wo na wo ye aduane ntin eye ma ne nche chem de wo se me ye de me ye. Nsanyo manam ne ye de anye ntoka wo mtina ye ku. Nti me wo mbake so an mon kula mien nti me wo mbake so ba be man ana me bo akwan pampesa na akwan so sa akwa oni so ma ne chance ana wo yi pampes no nti akwa na anche na yi pampes na fra akwa ni na akwa ne san na ka jansa man ka che sa akwa ne ya jana ya ma be yi pampes no na bro me ni abro no wonder ka bi ma ehye me ma me so me de me so ka bi ma ne de O ka den na hye wo me pesa asem kro na tie. Aso o kan odi mabusa fo na ka mabusa fo antiti mi ye. Nzanu de me ka chan sam ne enya mabusa fo na ye de ede me ba wale ase. Me na me ye de me koya makra bon na sem na ye de me ba wale ase nti o ka asem anu fa mabusa fo ye de. Income. Nzanu de me nya asem be blo won na me ye de. Me pass me de me ko fie. Nti ne ba be ma na ye de ebe to so e wo sayen kasa kete no no so ye de etwi belt na ye de. Eboom to boom dem ka sta de ne baba ma ye wo kunu no ana achan na onim say ni ase atem achan na ye bufo de eno kra na so ye wade na ye wa hia o ye no wo trim empie wa no achan to aswe ense ende ye banto kama me ye de me esisa me ma ye de ekuofie me ko ofie no me fio na mba no what 3 months December no kwa no ba ko no what 3 years. Me ba won hwan kula no ekopim de won hwan mu nza me ka me ba mama ye da mabo na me so me hwia adepam nza adepam so nkwa ntimi ye de enkoko hwe madwuma no na me ba de me ba da me so mo bo am na ye de won hwan kula no ye de emma me nkwa na ehia me wo free be ma na nche be sin ba wo ma me mo ho no wo free ho de asem na ka chere be ma no me ka chere ni say to come in here anya ba ni issue there ba me imagine na me mze me ba fia na ne bu line e bu fo ye na e bu fo e ba for my bed e be sa ba back nti wo free ho no ma ba fie no de die ne free be ma ne ho de ne na fa de ko me sam nyama free ho na won wo bi a woni be ma ni issue e bu fo keke na ba na fa wo ne ma sa ne ma na de na fa na ye man tade Eji uko be ma no so anka hwe. Wase wo so anka hwe. Wo ba fie so ma me me sa se de enti ne waba. Acho mu busa me de. Amu busa ma me ka ma nu se me cho na mo ka se de ma ya ade de. Ba ne na me ka se minim se ma ya de na ya bufo na ye de e ba asa. Nta ma me kwa de ko social welfare. E wa ka cho mo se nya bo anu ko na me de mi hia ni bio. Nkwa na pesa do won hwe nkwa na de emma. Yes, o che awareness na boy no wa dwe so be janda da. Na yes me janda no won hwe me ni nkula ntina ase na me ni odoma ni bio. Obi hwe wa na unya doma no ho. Like no mama ble wa wale na se. When you say? Pastor 25. Ana o ba panyi wo say? 8 years. Ha. Ala baba zin. When you're 25, oba penny were 8 years. 25 minus 8, be ma say. Hey, that be over tier frame. 25 minus 8, be ma say 17. 17. 17 now ukoshia Kingsley. Bachan. Now Usha Kingsley now a virgin ana. Bachan.
Eti na Kingsley catchere wa at age 17 with me na tonight. Kasha so mnim betina. Edi na opese say Kingsley ndi na opese oyema o. They said the me ni so onhwan kula ne mama no kwa na me. Na me me go hwe madwuma no. Catcha ne ho e wo ahoma no so ka hello che no. Hello cancel. Yes. Toma. Wanti twi. Wo ye den ne dai. Na e kai ku nkasa. Sa, na me meda na ne nakasa. Toma na se che say. Good afternoon. And you can make on another because so wanti twi pa kasa ba bi no meti ne naka. Ono ti bro. And you ne nka bro fo ansa. Eh. Who go school you say? Jesus one. Hey. Say no ade. Bro say. Hello. Yes. Really? Yes, madam. Hey. I'm fine. How are you too? Media me hoye. Friend say Rihanna say asam ketua bi na ba wo fie. So say wagya wo ne nkoda ne hwe kura wo nhwe wo mu. Ade, why are they? What did you say? Can bro from channel na dey do ndi aye den o. Your friend say. Kingsley, o say what the cancel. Hello, Kingsley. Yes. Your wife is here. Yeah. She said she didn't take care of Nemano. Why you don't want to take care of your child? Come again. Your wife is here. She said Oh, brother. since he left from the house. Now what happened? Hello? Yeah. Are you getting Now what happened? No, can you tell us something? That's what I'm saying. Now what happened? My mom, I say never come back for 30. Okay. Kingsley. Yes. What actually happened between you and Rihanna? Because she's telling us there was a little dispute between her and then your mother. You just came in and then started beating her. She left just because of that fight. And ever since then, you've never given any money to her. What is the problem? That is what I want you to explain. Okay. Thank you so much. He said he insulted my mother, right? She didn't say insult. I think she said it was some kind of word exchange. By this insult. Oh? He didn't say insulted my mother. No, she didn't. Okay, the answer was that's what happened. He insulted my mother, insulted my aunties. In addition, I came then I was to talk and he added me in addition. Now, but that one I'm not having any problem. We fought and he back home. We follow up. The girl refused to come with his own reason. I don't know the reason why he back home. Because let me ask you. After she left, did you go to her to bring her back? Yes, he refused. He still sent me to social welfare. The day after that, we went to social welfare. Let me confirm from her. Also, what they call you know, or some by Sabra Wadi and Asana Swunko. Because if you know, Wamba, me didn't call a fear, no more friend. No, because I don't be making them. I'm He didn't send me to chief house. He sent me to social welfare. Tell that one. And to the okay, you have to go to say. Minti kasanti. Metuchini ba minti kasa. Matthias here. Or say, who didn't call social welfare one for now quite Fabia? Miss Nico social fans, I didn't call you feel. And I may say, Bema was soon in the Assem. Akasakasa na and Clammeco if you know one shank plan. And a mamma didn't call social some one can I don't shank plan, mammy. And I'm didn't call every beer. Easily. Oh.
Yes. You know, it is expected of every father to take full responsibility of his kids. So why aren't you doing that? Yeah, that's what I said. Let me finish my statement. He took me to the social welfare. Hello? I'm listening to you. We went to social welfare and they talk about it. And she concluded that I should be paying some amount of money. And I said, for that amount of money, I cannot do what? I cannot pay. You understand? And they reduced the money to some level that I said I couldn't. But if they say I should afford buying some food stuff for her, I will do that. And I can remember I sent some food stuff to the place, and they received the food stuff. Call her, and the girl came, and she collected the food stuff home. If you know everything is not complete, you should have just said you will not collect it. Everything is not complete. She collected everything home. He left them he will send them home for 3 days. And she brought the things back again. That he will not collect them because they are not complete. With this one, you understand that there is something behind. They will not open up, but I'll open up. She brought the things home, and the family said they shouldn't collect the things. That's why she sent them back. Asking they demanded the money they want to collect from me. And Chief, they send the matter to Chief House. Chief called us. Chief asks, "Are you having fight with your husband?" No. Then why is it that you are pulling your husband like that? And the chief said, "Oh, then you please understand, you come back home." And chief said, "Oh, then if you go, we'll follow back, then pick our wife home. We'll follow back." The searching child, the woman will not come. Let me ask you this. How much were you expected to pay to the social welfare? They said as with the Mr. Sadia, what poem is here? Yes, sir, Juadasia, the Bessie, and Nefia Day, I don't be an abadom, so Chedium Pong when we are more bo. Equaque, Moabed Sam, rain, do Fiona say, we thank God it's Friday. If you don't know, a bear, yeah, and yeah, ask some kids to a crowd. I remember chacha driver for you na a mega before Sabre no Kejetia Dubai in Shabane Wisdom Adaroma and I want to menka be chacha mama Juma Nyagopon Shamona when you can see a pa Sanso and a pussy for you now so me chacha mo commanders I would draw ye all correct sir I remember chacha munina na makase fita for me abane me sabe ya met me edidi mu ho etimi cheche fita fo nyina so me magazine me cheche amunyina mu dontini asaba me din ade Ohemaa bi obosa di no pe na me kukuru me wanyina na me de achew na je fa na kokodi mu donti atuju medie no apete ba bia Facebook Nhyira 104.5 bomadiana bra na chamani nso obi so gradually obrade ewunim se ye to ye boase ne amawa hunu sade abrabotie na ye kɔ no bɔkɔ se be ya wo behunu de wonso obɛbɔ wo de YouTube ni Nhyira TV Adom TV de onim se ye wadzo ye ne mapanko a ɛna ye de mamu na makacho se TikTok nso yate nkrabata no bi wo ho ya ye pese wutimi ene ye wo number bia na se wo hwe eti bra TikTok sisi a eno eye Nhyira 104.5 ewo TikTok mame fanu foto nanum aha bra TikTok Nhyira 104.5 na aja wapa watape odo nsabo boso sa na wa share and share obetimi nso aba official Ohemaa B and how the obo Ohemaa B ni ye BE and also edem den ewo TikTok abedwafo atena sentantantam yenko enefia de kakra meka chiro nya ne se bone facha ne ye wona hodo be na meka mienu wasem na chiro transactional Bebacho, ye were transactional. Anna, ye what dear, Bonne no way and then credit pano, warm power show. And unti the enemy catch on your answer, you should forgive people without hearing sorry. And that is how you will heal for yourself, not for them. Enti, will be on my bonne no there on woo. Warm a patch on then wa patch or china. Make caquasias messia was chef from Bonnie or the ye me na aha. Fachano.
obi so ne na matiasefo asase so onye na dwen so obepa chew unilateral fache no transactional ne ye de wono aka na koma na waba se wobepa chew ba unilateral ne che se wonye na dwen so oba bepa chew but wo de ache no sabe ya wo akoma beto wo yam na ho beto wo nti etinye brebia na obetwe se dipa mepa oche wo eto mere dia ho see them from afar hunu wo mu akire na fa bone ne che wo mu na move on na mejidi sa oye ne sa ebebo nti hye no so sa obraju medie so ma cho say wo transactional forgiveness and ye wo unilateral ye be dia no unilateral ne ye say nipa no nya na dwene so wo be pa chew nanso wo dia che no sabe ya wo ho ebetro the French Messiah French master enano wo say enkran no di ewie eye na wotwe mu na che say ye ne nkranfo no a ena ekro na ohwe mafade ya mesramo we de nana no madam amfa nche me say ne me de chasoa na eye women's wave empowerment nyakopon ya domo a ye nyina ye boadem wo KJT Dubai echina enti kuo no nya meka ho a ya fade enie ye chenie ye logo ne dani mu kama no me ana me bo ha no logo no nso enie na ya treche unstoppable women unbreakable wave enti wonya meka ho kwa na person de obeka ho share KJT a ye de obeka kuo ne ho amayako so the French scholar you should forgive people without hearing sorry and that's how you heal for yourself not for them. God bless you. Yeah. Yeah. Also, no senkra for kasa. Yes, no. Okay. Yes, no. You fike jeti ya koma kola. E woni ya den kan ko sore. Anan ka obeka dagati. Chire mienu ne enko dagati ne kan na yenko. Elekra. And where dey hini? Dagati. Okay. Elakra. Bolaye. O say Bolare wo ye o. Why presenter? Messi Bolare ye presenter na why? Dagati ni ka elakra bolaye. Okay. Lagro. Mangbolaya. Dagati ka sa edego. Sa magblaya ne ka ho. Sure. Ati magblaya ni che se fache. Okay. Dagati ni ka magblaya. Elakra. Echina ye ko KJT ekwaye mo bi mumi o. Oh. Dagati ka sa de. Ya ni dagati fo atwempena kakra nti esuan. Okay. Nti elakra ne che se fache. Elakra ni pa. Bola. Okay. Bone. Bola ni e bone. Bone. Okay. Makulaya. Also, why don't you stop what you are doing? We are learning something. Yes, you are there. You see. Anan kran hi be kan. Pay more thing. Munya butre na ni pe wonka. Adana mo yesa. Pay more. Wala wonka ron. Okay. Nkranika pay more thing. Pay more thing. Tin anate. Pay more thing. Okay. Yankwa na be na maye maprakaka ay ntwaso because nipa na de na ho che no enye aye amudidi agosa enya ngona kasa no apuna no ofo no mo kasa na tesa stop ya won kran kasa ne won kran kasa maprakaka aya nkranfo na wo puna no ho ena omo mu ofie no so kan say maibo mayi eye absu ayam content ena everything body aje me say ma do no haje ye mi 3 na ye ho ay eti aduma yi be ni mumfa media makao say mo mehwe team no na mo nsesa wo mo enya sa da ko me manager to ha nyenya ya she okay obakai abeme ya wo bo mode ba ya wode na semba e say awurade wona wo boss ru ni free titini asase enra ye kana sem no ni videos na ready na media na mnim say okọ efie na wa ma ya tene nkane ne o ma menua no woni ne tie na kasa ne ehunu de ebetimi aya aboa no say wono no won body phone no ye videos nko a anu twagum videos no e wa ha mpaba cho hwan na ba
Na yanko. Why never, who is coming? Stylish. Actually, what the nipa enya ready nso ayenko yenim dia na mekwa nkomo so fize nkomo no aya she ehuru tutututu wo ba bia bomoden a atutu nanamo aba se woni ne kunu ana kire se awo okunu no di meku ene meku kira meku da bia meku nam so ma ne ba ekura fa ho awu na de ekwa nyina ne se be ma no wa kekere wo ba no eti oba no ba ya ensem no pi ewo na no a wo beka ana abema ba ko nso aba na wo se obaba ne o ma me nyina agya awade ena manu nti ama no kura no wo ye hwe enye yie to de besi ye so se yampa chew na obaba ne o ma me nka mom na o mu nti mi hwe no na ne da achinti ye betie eno nso enkomo no ye miensa ne ne se beye ya ye bekoro video ni nye mum communicate hwe mente hwe oh Mama yanko ewe una nam ne ba o ebre kakra ni be se brebe be afimuni be makro na woni ne wo be sa bre na menyi makola wi meba ne abonko mo mame enkohwe mi video no nenye sa mesa sa twa so aba machi eti bra Facebook Nhyira 104.5 bra honom YouTube Nhyira TV Adum TV ba hai ba ma no a awurade wosin kra wo ma ye Medi wom nansen do awatwe no watwe konkon ba hebu no mi nyame na madwene wo mi na hanyi na hramu na mahwe ne awurade wo be ye mi o watwere wo waze mu so biara ni wo odi wasanso ebe hia no enu ti na mi nyame menanti woni wo waze mu na mahwe ne obe ye mi o ni obe ye mi wa Nhyira ni wo wade ne ho ato wasanso o ma wade ne hwamo na nyame menanti woni wo awrade Nhyira FM Obiara ni wo different penso di besi na mi nyame odi ni watu mi nyame wuso a na ni ma go asida mi nyame awo mi nyame enti mesia wasem no na medis na ma se we urade mi nyame mami nyunto nuwani wotina bia mutina bia o mi nyame mani nka wakumo wakuma mani mubu wakuma wo wawrade wumwe na mami nyunto yamba bo wani mi nyame na mani ndru wani mo ewo wani na nyame me yamo na mi so mi zero mami nyunto mi to na wono wo aba wo de wo dabi o anti na bo se fantastic. Adeje. Obe, in fact, obe hitting. Se kwa hitting you. Woni side eye, woni your boy na ye no. Dabi na me suma se kwa video bra me ana so me se me no ma me ne nkasa. Dabi o tira talent woni mu. Obi atonwom no ye ne nsa se hwesoro a. Na je so ne nyankopon communication. Yankotie na osan de ankra aja enti baby a me pesa me ma ye hunu de ekwo bia enti bra betu nkra no bi na me ne umi enu ne eje ne ha yenti emra hello adofo pache emi Ebenezer ame ben Nhyira FM no na mbe sere se me pe obi obebo ame na afere wasomase na metumi abonye mama na ba amani panyina ati no enu nti na masha asese me ye me tronwom ne bi na afidem de asende Nhyira FM na ani die mu maboa me na me baaye no nim se mo ya de mo kire odo kire me na mo ka kire me se me baa me mbonwom ne bi na afidem nka obi na studio omwa me na studio no so oboa me a na metumi bonwom no ba ne ba studio a ma producer ama na ba ama me na no na me sha ase se mpese me bonwom ne bi ma ne ba
na after the mahu na matumi aboa me nti we dem mesrem a me hia mo akakra ti monye ho advert ma me ni dim na mesrem bye bye Mr. Obana baba mama bye you be produce enti nyum no a why aban eni o yeah well worship compresses enyum no hey wo negative no ho abasa yelo abati well enti enkra ye de abreye no madama o ma me ne de wa ma me na nkasa ono se enya advertisement bema ma bo ama why se de opa bia me so bra producer asa uska wo betimi ahwe no okay enti meba ho ma me nkwa moyiso na oba no hyase se wo kasa ma me change reverse yes and shall say before me da CP na abesa fimuni na be ma me neneti obie na no a na otrete me se obehimase me midi ago obehimase de na ya wo ye no nti o se obehimase menim de mbia ya no na emum ne botaye pa ne se wo se wo hu se nya ade a menene betena akosi awie me pese mi dan no nti ne sama na ogina so anu ade kana ti ba fim no obie na no otrete ana meshiwase ana oya meshiwase nam se ana bi enti na obi wanu ana wo ka sa asem ne kire me de ebone nam de aye wo me ka wo mua eti last year ye bedi bronya no ka asem bi asem o ka ene se sa bronya no mu ne January na yesi mu no ye be hu nkrofo ma ebe ka dem na afenu ne kasa ya wo kekasa ansem no ya ho ana ya no baako de okan na mba baako wo ena na maami bi nso wo no maami ne kwa ka kire me se me nkwani ni nsem nti ontimi nyam hwe o ma sai o ma sai bacho mu yes na baako afiri maka 5 one be ma na wo 6 bacho de bi ono ne die 2 ono ne die be ma no de wo so obekun ni die 2 nti wo de ma 4 ene ba ware na nti ne die no panyi wo ma design 3 years 3 years and wasa uwe yechi why on one day nyeme one day sa na kwanko da 9 odi o ma ba be face obi o so onya wo bekun to aso e das timia bisan said ye nti no keka sansem no emu an o sa ka chem se last year ye bedi bronya no menento obi na no ka chem se bronya ye bedi ene next month ye January ye be hu enkrofoma e be ka dem temi ho keka sansem no nim se me ne me mati no wo keka sansem enti ampa bronya ni mu no me ba be ma panya kwa no be yale pa kwa ni jale nyame nko a se kamre fa no hunam nko aka kwa ni free minsa o de fa he fa na ase ma fa anya hospital nko a me de kompai boni ade ade a yare ben de na ye no mpacha ye ni samalelia no akwa ni yale 2 days afi ambani gina ho a wonhu no kwa na twia ye tia woni di wonnom wodi bibia ma na no afiegu nti ma akwa no so beti pa timidi no ko hospital no misade ye mpaye na nyame adom akwa no ho ton ye si January mu manti kuta manti jame mo ho ne fresa ne baba akodo odi sa we na chi no ono so ka abona ma ye hospital ye de ne ko enya ya abo akire enti omo de na ko emergency ka abona wo fa he no ko he antoa ho na mote me pa cha ho na papa be fa wo mu bronya ni mu enkoda 9 ne papa omu mienu mema ni mienu ena papa be fa wo mu so mu kodi bronya aba enti January ni wo ha na ye frɛ me sa akola no omu de na akoto gin emergency ti mi nkona mi nkɔhwɛ no mi kodu wo na kyese asɛya wie sɛn menim wa na akola ni free ka ben ne bon no na trotro ne bon no me pa chan na e bon na o papa we
no papa apie nti hifo na so akoda so wo ekwan ho driver na de akora no call hospital nti danwa na wo kodu emergency wo me ba cho de bia ho na o mo antimi amfra mi anka nkyere me nti me tie ya na me call na chese akora ne edi na dodo sen na ko 3 days ansa na wo ti ada akora ko no papa no boko de ba tan ya wo baka bomba no o mu fra mi anu mu nyame nti eche na o mu nyame na me kodu wo na akora na firi mu awi akwada no ka wanya fie se pa cho no fa akwada ne mfoni ne nto so na ye nhwe na ya ne ka abatan asem awo ha ne majai we papa abefa no o maame abefa no okodi akwama wo ne papa ho no okọ ana obi kodi akwama wo ne papa wo ya 5 years say ye den say tsa ka bo akoda fe akuno ya picture na ready how dey am fanto so mo de to so na mama mehu na ye ko to aso enti wo ko ye na asaya wi enti emu ho no me so me be yale akwada no na yede na to so no abema to brom kama se daache wo be ye den se de antikura no be wi ase 5 years was ase so ka bono ama wa frem okodi akwama wo ne papa ho yo mami kafra me nso ansa am sure about Facebook berebi na ye ka se awonya woni awo na me de nyehwe na me de mawo me ne na wo mienu na me kura manan na me san ko hia foforo me kura mienu me san hia wo bi foforo na wo twe jet ya to sa yo enti ya won me sumi na me yale pa enti me ba wo ko to akoda no papa wo emergency hobi mpa cho debi me kwa na me sister na ne wa akola na eti menti ase akwara no papa no wai na wono na behwe akola na eko ama me sister na ne wa akola no ho satam ka na ebo akoda no eye den like ni na mu buye ebo no ma na you unconscious iti na hwe ti epae ni tiri pae iti me kwa na mfidie sisi ne so ana ebo na ma se de be yanka wetina se so anyi ti enu na chin me sumi le mu ho na me sumi yale ti me be yale pa me de call hospital me num nuro me yese na nuro na mfa ho kra ti yesa doctor say ade nu e de ma wonnum ana me simi num waso wonnum na ade ti yesa no mama kwaya lab me ba no yesi hwi ni me twaska me yese hwi ni mu unyale me sumi hu na mane manum nuro a emfa timi hase tu anamo ekọ baabi timi koy no mo se owo di manim na nipa bi etu amana baabi fa hen sa na koy pa cho me kwa mpaebo no mo se nipa na tu amana wo manim a wo pia me atum nipa ba ya wa ba me wa anye wa mu obi adi na ya wo mu hunu ade kro so ye hunu nipa kro gina kire wa nka etimi kwa sa na e ka chemi ti e kire baabi a me koy na nipa ne se do betimi aya ne so obebo na danie na de ade ne fire na be san ko back etimi dia me o kan san me de mani kura bu mabusua na se me fie sa emfiri ho eti wana na sa na wotwenim nipa ne ka kire ne so obe kire made amama ye eti me ya ade ne be ko nipa ne so no kure o kire ma me ye ede na o ye o ma me ya akwankire ben ya mpa che o ma me koto candle mo ka kire me say me sorry anadu 12 o'clock candle color bay white me nka sangu so se enipa bi a watu amna wo manim se yen come into mu no ewrade abofo nka san nipa no to no anam na watu amen enti me ye ne sanso timi wo hwa na satam na we ni papa no woni wo ba bi ana me wo no ko ba bi koye adwuma me wo hwa no frame se wo yale na se wo yale ade ohinu si malaria na nya huna guna no nyina wa yare panti adwuma na course wo koye na adwuma no kra no wontimi nye eti mi wo hwa mu ano obaaye ofiri ba bi owo no ba fie wo baaye me ne no hwa wosia wo nye na wo pese okume
I'm say, not me per se me coon say a dear na me dear yo. Me more would din call baby, I mean yaw ray. It's the end and person me coon. It's one or a chima see, so say, ah. And then a bonnet, I am swear the manner. Patchine. It's one also has a comprehend, dear Nair Hammond, or no such as yes, eh, comprehend. And I'm who say near. Nin some now, I can't so but she must obey me saying yard dinner. I can cast out some men now, some and bear free. Baku account yamin quack, no so free me, sir. I'm a mere muso cry, yamin a woman far, and come to me free. None dear, it is sad dear, and ye. Me how I'm a nemuno, only moving to me cast. Me can't ask some no. I will meet Tim Seniors, and a tear dear. Miss Mint Nassam so. May the barber dam not my dowroma, baby crona, I watch it, because maybe or name or two or saka as some for say. Wa kwane come for akwachichire po na po na wachichire no age so no akọ ene wakosane obi enu obetini asane po no enti sa memma mene memma enwa time no bra ben no ka sa asem ne kire o bra o ka se bronya nim ne sa January na ebesim ye be hu krofoma ebeka dem na me na menim se me asem enti me bo se say no o yan frɛ no kan kire ne se chechire na wa chechire o nko sane o sa keke mpacho an onko sane mi na minya ma hoto okunu wo de say e friend asiko me pacha boni di na to nkra na mane asiko me na meti Nhyira FM a me ka say me ka ma waso ate se ba bi a wokọ ya akọ chechire ye Some name ma obese me because me san ko baby me ka kire me say ensuo tu me ni mo tie tu me di machi wo mu na ha me etimi ni say ye wa ti baby kura wa kwa kire no kwa na kwa sane me because wo de ba wo so hu say yale ye wo nya de nti utu anamon e ma ahoto enti baby kura na wa kwa kire me no kwa na kwa sane me Asiko. Hello. What to say? Me pa cho me o yo mommy na so Cry na adenti na wahia wo ba wo kura nkoda na dada wafa no sa wo ne betena na wo se ye behwe obi bewu efri January ko obi bewu ye behwe o mo beka dem ama wa wakia maka bone baba ko akuno wono akura so nka wo kuno wo se ko kwanfo wakwa chechire po ama ya ka kire ne se ensuo ni eye motie tumi di nachi bra ade na wo yesa. Hello. Bia me ka nyina wote ye. Me pa cha wose me ma kwa chechire. Ka kire no. Emre minute wo ka kire me say wakọ kwamfo ho sem kwan beba ho kwan ka me bo kwamfo ni din wo so akwa chechire po bi ato honum na sa apo ne de obi anu obetimi asane age se wa wokọ na wokọ sane na me na wo keka sansem ni nyina na menim se me ne me ma ho asem na wo ka enti afede me hu se yale ame yale wo na wo ye me enti e ba bi kura na wakọ chechire po no kwa na kwasane na me ne me ma so yenye ya hoto yo Mama meet you. Me pacho. Yale ben. Oh how me be say wa ubisa no wa yi ano. Mami na ko me pacho so yale ben. Kuma makuma mi timi nya hwe me kwan hane hana me yewu. Ma nula enkwa. Mama. Ana yale no kwa. Me pese me bi so. E be na ma tra no. Na unya afia chane dada. Minya pressure ebeye kese se pressure no nko de menum nu ananka ba fom ba chire na wo sate ya wo yes ane ma no yale ne be course ro menum nu anem mi pa cho de na ma na maye ubisa me wonim de waye mi pa cho de se smetu na ma mi aka kire me se emotia ne nsuo tu mi na di machi a ha me epese se me ne me ma na ye wa eti emotia ni enso tu mi no mani pakro di nchira o ye wanu nsam ana me gina so amede kasa asiko ba mi nya akọ me pa achew me nya hwe waye wanu nsam keka me na maye no
asie ye bedi me se nkrofoma ye be hu nkrofoma e be ka dem ampa so keka asansem no nyame nko a me be kwa kunku ofri mi nsa wo yale bronya ni mu kofi ma antikuta me ma antijame ana akra no so tim eti wonim hu bi mechanic se wonim hu bi mami nyako me pa cho me jitu pese se me nya o hwe eti se wako ba di ni aka kire o se me na me ya o sa omomo na da ne emla me so why tu adani ene de we di ka bo ba ko ma wo me pa cho yo I am pasa wa bie wa no aka kire ne se wo konfo bi po bi a wakọ kire je se wa me pa cho momi o ka sa o ye trofo kole wa asem ni nyina no bi a me no wa wu mienu asem ni nyina mi ntra ntwanto eya ade a waka wo se wa fo ho akwa kire po bi na obi anu obetimi asane sa apo na age wa akosane na wo sam na minim sa ya mi ma sam na wo ka dadio me kwa kire po se wa ya me dan ani age se wa eti ni pakro ho kire se me na ma kire wo no ma ni pakro ni mo na dan ye because me ni jitu mi se ni nya hwe wo side ani ma ne ba so kai se me bi a wo ko mem koye adwuma wo koyale wo fra me ka chem se malaria ama nwa hunu nyina gu wano wo firi wa wo ba ka kire me se mi pese mi kun na mbusa se mi kun me dai aja kai tam so no ma mi de mi ati se wa ade agira na wo hwehwe me na ko mi bisa wasem me pa to wudi mu tiri mu antie mu anku ana se ye pai afase abosom pra wada mi ko sinya ma mi gira yi die mi nim se mi kwa chechire wo se ye nku enti so bi aka chire wo se mi na chechire wo se ye nku amotia ne etu mi di wuchi a di wachi a moja di wachi a ni pa kro no ontie ni pa kro a ye wo sa omodin eye wa bi so me eboada ne ma Panso abra me nyima me be wo nyina o yale pa ka o ye wu na ni ka touch na pokwa wo konfo no wo nyako efi se me no tra ye yale be na ma yale aka mi ye wu ka kire me se me mi pese mi kun ne ntisa me de wo jade a wo so de mi beja ye wu ama ko adwuma da ni na wo tra ye da be na ma yale aka mi ye wu ama ko adwuma da kire me da ko yale pa bla na me nyima na me be me ya be wo no wo yale wo ka kire me se wo ye bibi bia no wa bre yale be efi se wo ni na wo tra ye a wo Frank asansem ni nyina mi yale be na ma yale aka ma to dem aka mi ye wu aja sikwe masema mi bisa no wonyi ma no me pese mi bisa o se me che ne kretu na nso mi bisa o se ensem a obai ka se ya epie wa no me konfo e ko chechire po me hye wo ne o manase waka na won kai mami me pa cho mi ka mi ntire no ya wo ka ose me bua ade bi e pese ensie bi a metimi edi se waka na me say me ko si na me jan me kai ha won ka de en me ka so me kunu tu ba shima se last ya wo ka sa asem no fra fun so na aka ya wo me so ba shima se atam na maybe si wo honom so na maame ba ko o maame no kwa ka kire me se me nkwa ni wunsam na ntimi nya me hwe nti maame mi maame da na ho ha o si me nkwa ni wunsam asem na no odi o me ba o aja wada mo akwada ya oda na asu isa ya wona ne ba me pa cho ane ina ya dey ya obe wa ya oboni bi ana oh ma mi busa na e boni be no dey mi anti mi kwa kwati kire no ada ne ba ko no ofri mu o se ne ba ko wono ne man nine na odi omo be hia awo no ba ko afri mu papa ena ka ko ba afra no papa no me kwa na binim se ka ba afra no na mo ba bi ye adwuma won na ko ya kla na aboni ni pa o ma frɛ me ena o ka je me se nya ko we na me se me mu wa ko to me ye adwuma ti me kwa me frɛ na enko e ti akire ena me ma obi me ba ko babies ono ne ba
FM said that ma when I'm seeing me sepa me ye adwuma na ada atemo wa na no say adi sempanifo na aka na me de mitimi nka ana me say ane sare tie bia me fra na enko eti boy bi ewo ye ntem wonto mo nko oyi me fra boy na ma wo ye dai wa ko fi o no akoka che ntom so mu hia ni ntom on fra maame no eno wa ka ko pem se me ba ya me beduru Friday it ni Saturday na me ani man sika say o ka chem say ko fi da hospital me ko aka se ka na abo no ni akwani nyina na neti ni akwani nyina na neti amu o so ntimi ni nkwa na ntena bi me na akura no kwa kunu na kofi no me no nyina na neti ni man panifo ni kwa nyina so omu ye fro omu nyina aba me nchen ma me no omu nyina ye free na ebe na me kwachi fro bi akuru aye free wa ye free saa tama nkra ne ma akwan nkra me kra me yesa me kofo mu aba me nchen wo se da bi wo ma nkra ne ma ho aja okasa e ba da be o se enkwada no ma akwan brebi o kofa enkwada na ba wo se da bi wo ma nkra ne ma wo nchen okay ma me we dia me da se pa se we bisa sa akwashe no enkwala ne papa afra me ko su di matem na nya ko le tiwo Emma, Miss Rama, to crack at you and say, Qualano, Papa, the Fra, no ultimatum. Last minute, a friend, catch them and say, me, my anima. It is me, mamma, and San Canima, Obama Place for it, and I couldn't let you on Mubusano, Sameboa, and Nacomeboa. Membem Kakra. Whatever. Ajay, what are young funny in Aunt Tunche? Mammy, Miss Owen, some night, we are by four. If I told me never before. Where by Bunsam? If I told me never Bunsam. What's it say? Why by Bunsam? Sir. So I say, what's it when you be at? Well, you don't want to tears to say, we be at. I see by Bunsam. Bunsam. I want to be by Bunsam. We are by Bunsam. Onya by Bunsam and Cabot me, dear, and young person saying. Sammy. We ufa no or wa dirimu ha kakra bia na. Ya queen or wa dirimu ha bi ana. Me fa me ya na won so me kwa na nim sasa ya le won so na pressure. Eti o ka tira me say me hu ye no ka tira me say. Be ba wa ne tira ye no. Ana ma ni nya sa pressure no. Pain. Woman say Tambia, Sammy Crammy, Kobe Crana, Medellin, Hunty Tambia, and Medellin, say because of pressure and it. What about Bay? I won't go away. What about be paying? If I say, Anna, what's what about me be paid? What about Bay paying? Hey, you won't be that me now, custom your bay way. Okay, and then just one in the land, one in the Enya, Namunsium, the other bay. Oh, I read yet. Me, I need to mean that's our time in it because such a Edrafe. Dabby. Bosume be say ni. Bosume the man me patcho me to me and chres abosume because me eh. Oh, dear, na dear, by your Bible, some kwa na bosume a would found out to me. What will me be ya and chat me na moon and some to eh. What you say? Now, Casano, I mean, can't never say, a day talk to a woman who she and Naya da bay. Yet the calculator should say, a how be one maybe a nuntiama or yes, sir. You have someone yellow, won't try me, dear Minya, me pacho. Me pacho, how did you? How did anyone will say? We need the problem, dear. What people say, maybe question ma, me don't see how it is. What should I come first one? Me pacho say, we will be at what should I come first to say your work? What you mean, say, oh, Aja, make us say, I am me say, we will be at what should I come first to say. Masumo de ka krenti, me kwa na me ka tutu ka tem na tem an tile mi bisa wa e ma ne hawo. Oh, what you are comfort so said your bay came. Me pa to mi je comfort so. It's a bay to be a man then. Me pa ta de.
Say we yiri ti bia ye be ne de okura nkoda nan na wagye atum say woni ne betena awu mienu aka ho de oye ye be ne de Ipa jo me oba lo ti me chen bi say ma pamona na ma yen bibi amro me kira say kwadu a wo bobbo wi ene so se kosane no ye be ye ne de me nya hwe na makosane obi me tetira abo bia na makosane no nei ade be chi na woni ni nyina na da fie sore ye me ba jo wodi bi nche wasiri mi nche be busumi ni ntia me ba jo te wa fi uncha busumi ni no fi uncha na he no wo owo ma mi o e bia wo ni nti no wo ko ana wa wo na se unko ba bia ka be kre be ma woni ne temebo a ai bisare sa ko kra mi ana na wo fi fie wan kra no me klano tin jinu wa anyi antum o kasa man klana oboa ntu kra ne se wo ko ma me ho bacha te se wo ma me nchen na wo yi me wo ekru be me wo bo akohoma debi fi se me free ni nchen de aja na batan a wa wo foforo se wo ko wan kra wo mpo ade na mo na kohoma mami ipa cho me ko mi sikato wo say me ko mi sikato wo say na wo yi ye oh se de mboto na mi ma wo na me se wo yi say 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 na wo yi tu ho ana mi se de mboto na mi tu wo ti de wu ya na da ho yi tu ho na kana obi ante mami kasa sai no de to ho eda no score de ma me na ye 60 cedis anu no de ma sa akohoma sika na anu no wo de tu ho a wo di ja ho ko ye aja nane anya bia ka hu se wawo ema ewu a ye fe bi postpartum sometimes amutimi nya sa adwini mu hawo no eye normal amongst mothers a oma wo foforo enti se bibi saba no se o obo be yo say at least we ye jane de ese so obo na ko mana bata wa wo say no so akwari mame o wan kra mi tibi manisika aseme na okay ama wajiri se ka kire me no wa ya efi sa akwa ye busare se ma fra na mana fada ana me say Tibiano wo mu ni nti sa ofre no no mfa o abusua wo o maame wo ade na wo mfre no mo ni abusua wo no de ata beta we me abrana wo jira kire kasa kai se wo mpadua bi mfro me mpa na no asem atie wo na me ne wo kasa wai ade ti wo fa to abusua fo na nim e ma abusua mfra me na omumu sa me no de ma beta radio so no de ya how no wo mu nti an wo de ba ha an wo de ba no nso bibi sana esa wodi kwatu abusia na nim abusia sese wo yiri ya wa bra wo ba obaye eti won fa nkoto wan ni miem baby o eti kwatu mi ba ya abusia na ba wadi radio so me wale me kwa abusia wona me ko hu no mama fra wo no na ni sanka wo kasa kura because wo wari radio so a wa kasa wi ana wade o ba no na wade why na wade ma ko wa abusia mami me sete bia no wakom sesei no ye hia wo wa ha fi sete bia na wakom ni baby ketwa no okura no obefia bibia at any point in time da be na wo ba I say me sa problem na wo aka no me ni ko sinya me ni mu asem eti ni papa na wa ko ne wona awate o mo jani adidi na chi ni papa ni papa na di so me say me de Ghana mra na ekasa oye a new mother wo kura baby ketwa wo ba ye hu sechemato wo na dwene ne ho wo na wo ye be ma wo ne na wo ye hia ho e wo na mewe me ba do say oba ye okura baby ketwa se wo free ha kwa na na dwen kire ne se ka bi ba hwe mai na bia ka bi ba se de o si nya misconception no na se ka akotwi fa ne so a ye we will be put to blame enti me se me hia wo ba na ye de na hye wo nsa se je wo yere no fa de ko ba na maame me ni me yere ko ba maame mommy me pa cho bebre we de ni de kwa so ai ni mommy no me say dia wo kan bia me jitum but ono oba ha no what would na ba ye what dia tum se ba na eda ne na so no eye wo ba ba ye asem no de me wo na mu ni hu asem na yi di pi waso ke me na me ye bibia bu san se
ebra me won boni a e ko nyim na owo no ana say operation bu sa say nyam na bira so oba enye no mu bia na meka say ni safety first eno na me hwenti a me say ye hia wo ba na wo say me kwa abusua no na ne wo no makoka ba na meti ajejo sa chenchira me wo kofa na me gina ho eno na meka say mommy bi bi say no anu na say abusua no na say tena sin na ye kana maka na bu awu atem bia wo de aba because me no me to oro me de minim sa me yire ho ena kwa say me frɛ no bi sa say na me frɛ no amfa obuase ofun we me hu ne misko ofra wo da be dey tatu ofra osu afra wa me pa cho o se me frɛ na ne fun de kuta no munyi lock no munyi na on kire ne lock no na mo hwa so se na no pai ana kwa me sa frɛ no mu sa se me frɛ na no pai a wo de twen na me hwɛ na wo de mo kwa me score na mo yɛ se me no ba ni so a hu abufu no me se twen na me ma me bie na me hwɛ munyi no fun na on kire mo lock no Osa ewo so no. Ukunu ne number. Wo number last number is say 58. 98 0534 58 bia ni ha ora. 98 98 no me score wa ha. Wednesday ofrel. Back mo ya ta mo mama. Ano so frel back an. Ofrel back you. Outgoing call and one the kasa is 0534 98 na last number na hwa me get 0534 me say we say 98 na twa number no to ana me say wafra wuku ada no 641 anapa wuku 641 no besides me so me say back and then I mean you kwada no kwata wuku na kwam sa friend back ukwada me friend wa peke mama de na pa adaje na bra mami mi aka za no me ye adwuma we ya no me ye adwuma ni ono ni be adwuma me ye construction etimi si ni kumase ya ba bia me ba jote ni kumase ya ba bia I say me ko tepa echo ba be okay bu aba next week yes next week mu a ye be fra no waba na fe de ho ne ne waka wo be kwa abusua ne wana ne abusua na kokasa why na radio so de mommy me pa cho bebre because phone ma de ogina no fama no me pa cho tie de America no pa phone ma de ogina wo nchen no nyesa akate no why me pa cho dio aba mi tie ana ora ma ba ho me mu westi me time ne na ye adwuma sa na moma ne e me bre no ti me kasa ye di ye ana ah baba mo na kon kanu ko wo na mo tiki ni parse sa o ye ma wa computer onye dai e ma ba wo ho ma bi sa wasam onu je te o ye duo gina soro mo ma ne ma bi sa wasam wo na ma no na mo ye tu no dodo ti ni free so na me de on fana sem to feel o ma baby right say me ma that cat call no cat no na me akwa me se cat no amenya ho enso so ya kwate bia bi mu sei ama fine hu masam o ka bia ye to agu nchen but nipa no why you depressed and it me to bia ya ka say wojina suru ntidi ai wojina suru ntidi ai nkwa na oye mesini onu akwa so nya papa no ka sansem mame o mame ade no ya fa ote bia no visa wanka sanso mikohwehwem mefa ha ena mefa baabi no doso mu kire pin so a ahohom doso ma dabi yare bia na de fa baabi na me de akọ hospital wo de oba ne de na fa baabi wa mu nso fa baabi ena ye kire wo se kobo adane na abo adane ene wo ne o ukura nkoda nan antimi ntena enhwe wo ba mesi ni no di asempoti ene wo ka kire wanti to otutu meka ma wo ba mfie num waja ne kwan ma na kwada din sa no yatumu fo ya mo mfa wo evangelist Bremen na me de minim ne metimi kwa kan bi naima me da se aje ba kwa ya na da bia metaka na se mini aba wa wo fo no
bema ba ko na no mo we bema no te ase ana na ahema for no yenim de si ya woni ne ntem de na si wo ne bema ba ko ne tema de jawa de no ono so no e be bonsam sa oh daddy na ye den ase enchana ni buofu ni bufu a de wa no oye no oye den ase ni bufu a oye bibia onhwe etina afe na ha me oye adie bia wonwene ho esina samuni ni se nenka emwa me ono so ya ho ade ba cho daddy hey sister I don't want to add to your depression. Kamesa na egusu awie. Suppose him say yes dia. Because omo mu dia ho nsa mechi no. Say ya no ye omo. Entina mentimi nka na kese. Obi a wotini asofo ne abosom su bia no de to na ani. Ai say ye adwuma no ya wo no ye adwuma no ye bayifo. Ho bi ye. Ni kunu ana na yere no wa ho bi ye. Ni ma me na ye no. So ye nyina na ye adwuma wa ha. Wo tutia no. Obi bia ntentan twam obi ato atia no. Ni na boboa. Obi kwa no menopause no de asebe. Ote ma se. Enti ayi yete dia wo kana se. Enti achichi na mama huni ama no. De wi ani. Naima, wo je kwa bindu mu pa na study ade na hwe ade ya. Kwa bi abo be ma di kan ya o se ni jaye nyensa bi ani. Ni bufu oye ne ma basa na hu se moa. Ono ne dia na waka o ba wo so de. Ebia ne yankan na be ma no so kuro hunu se dia chinchini. Ewom yankan so mo bia mo mpaibo. But especially e ma ni bi chini wo. Chini dudu o. Naima. Say no evangelist. Mama nka we say no ho. Ya fa no say when the Holy Spirit who dey say kwa the music industry ma ye. Ita pata. Adia no. Adia bia. Iya pe. Sa ne ma na akokoso ana yanyi ntum se naima. Ya no adia kwa mo nchen se mi chini me kɔ ne nchen. Ye ni mo mo kro de ye adwuma. Obi nso awo mo ne na ho de ye adwuma mfiri Nyankopɔn no. O wa boade otua. Asema na okay. Boade otua. Ofibia. Enti aboade no ko fa firi eye mo amoba. Ade aso na ko ma me. Church of Christ. Mo ba ya no de mbetu aboade. Church of Christ. Anya papa ni anya Church of Christ. Na hima. Christ e bie no. Ye wo omo a omo to him to say Jehovah for. Na hima de tie ni. Me na 91. Me na 90. Me na anchi. Obi se anchi obi abeka kire wo. Na kom no ne na bosom so. Ene tena ye tena bosom so nti. Me obi ochi ni bia no. Me nyene ntu. Me na se na ya wotu ni badi nti na nananom ko aye 36 na se kom de na o me yebongu abosom dem oni eyi abosom na begu awiem na se me say o se mun koda muka won koda ne ka ye twi meko fa bi ho daso wa ba ni ho bia o de nsa be ka obi bi wa wari anse e wadwuma be say a rotation sana ti be ya obaba no anya bia ni awade ne ye ya be adwuma so sana ti na ka se ni pani panti na wo se ubonsu ansa wo hwe pan se ta na de aba ya ye bo no twene no ya ye bo twene no ne nam wo pieces na me bo twene ketwa twene ne mi ansa nyina ye rehearsals twene ne mi ansa kasa ketwa no se ye bo so keteketa na che se wo na ogina ho no wa ba wo nche no ni hwe o hwe no wa nkoko odwa because unya evangelist wasa amoni ebenya mam tirem kasia no o tirem so akire gan kitiri kingi no obu kingi na obu ba nyina no kanye tene na kasa kire no obu be siase na ma won konfo wo koma adwonso de na waja akoma akwadwonso abada dabi enti nimi nana nefa no kwamfrempo enti ye kwamfrempo we ensuo be nya de nka to ensuo be nya de nka me ensuo to na tese dwonso de ne hwe ensuo nya de enwo ho adwonso afra me na be wotu ya fo se bi ahwe na wankwa abosom so yankwa asore ye kwamfrempo we ensuo be nya de nka to ensuo sa no de kingi ya sa ensuo ni atugu no so ya se na kom no baba ye botu ni nim se dwonso de no o dwonso tese ba mai ye ne Bama ne de to me Mr. D Bama no hwe Bama na ka Bama ne huni ase ba de ogina kire na no de be mfa na Bama no o se ne yire no
enti matini nyina say but baby your fault leakage the way say what would touch say metina say naima ayi the problem now was say ano ye ne ma ngasa okay na ye wulu baby ofiri awo ebia na sabio problem bia ne ho but problem na onu no hu no so the problem bia eno na e ma no etam ne ho e ba nti ye koma me na ebia na ma me betimi atsire ye bibi fufura we yanka okay all right nti area ahe na afi ba ne omai no way de nyina no way de nyina de se haya do nyina ayai area ye bebo modeni akọ ma me ho ne akobisa ne nti a wo hunu se ukunu ye bebo nsam no me ba na mama wa bete wonte ho wate ma me nchangigi ya no sisi a ka che ete sei area wo na anam de na do bae kasa o ma me no papa ja aware na no de se o mic no ya bo base na ye be ma ka kat ben way dan wati kona hwa de ada na wo ho ne yi ho enkofo bi na yi wo ho ada wona mo ano mo chewo se wati ko ham de wo ye de ye be yi eno ma yi eji bi enti na ba ka che me mame enim papa jai ana mame ko fa be ma ofro ne oba ana ko be ma ne de ko tina ko fudi ana obe fa me mame e ka se ne yemla wonu fudi woni ko nti ye ko ye no na mi nua ba ko ho no ono ne sa ha no ni ne ti ko fudi ana be ma ne she me mame bia nti me mame diska na to ano afa ono so diska to ano afa nti sana ma me ka se yenko akurasi awo me na wo no kon gudias no ka se yenko ti eko yen o ma me apam afiri ne nchen se mo nkokọ no ngudiase esa so discuss wa na mo afanti na me nya na fa wo de wo mfa bi yo we need to do machine de ni enti okay ti yeko enti to aso enti yeko yen ana me ma me nso ani yenu aba ketu ani free etu free ku fodi ha on ana o mo ba ko no nti minya na o ha adwen ana sa ko hu ba bi o ti wo ko no asa ko hu nti hu won no o ye se ni yemla nti ye ko yen still na de no ya no me na mi ku school Kenya as ana mi jai school na ko ma u jai school no at from saying class saying ja from 2 TJS school won we bi Tonya fiese 19 years to aswe nti minu ani hu ye ehu fie won ani ye ko ti minu aba ko de won form 2 na akomfa no form 2 ojina form 2 no ba na be ma na akomfa no kotina ejo so achina wani hwan na kotina ho na me ma me eni awo hono kotina ni nche no na ti wo hono nti yo minu ani hu ifi hono go hono ana o ka che dem ana mi sisa nti hono na ma akota ana o se eno se meba hono ma na mi se mebusa ma ansa ma edem se meba wa wo ma me no pese kotina ni nchen agi se obisa na ansa se o ye se ofodi a hono di ifiri hono ma omo bi ehu na chi sa ne manu yemu bi ehu na chi because of me aketwa ne de o ye nti omo bi ehu na chi eno ye nti ye ko ye se na minya no so kodongo no nyina enti ye bantetium enti ye dede na esi ankasa se dia pa na wo pe se ye de boa o me person mo ye de boa mi se baby a ye won me nya baby na ana mi na ba odi machine so da na dan fo nche o fie say odi machine o ko 17 years 17 ono so da na dan fo nche aha na ho abiem ana de ne sa ha no ono so eda obi nche ono so de obi nche eti de oto ye so fo no de onem papa na ti Kenya as
I don't know what now papa nche o Kenya so bi. Na wonum na metina me free wonum ba. Eh den na wo free ho ba na na ho. Na ye wonum na brunya nim no. Ana me nim nua kitwa no. Akọ ma no wonum kono mo. Eti akọ wonum. Asa ma ye chibi. O papa wa homa no so chia no. Hello da. Hello. Da. Yes. Kasa. Hello. Down here. Yamayadum. Kadi o hia ne kire no. Wabi. So only me ma me kabu na mo share because baby am on me ya baby na. Wabi. What day? The same person only me ma me kabu na mo share because baby am on me ya baby na. Me no ma me kabu me yan show. Mo share. Na baby a wo dan wo nya baby na. If me no ma me kabu me yan show. You work on the same at why. To be ni ho. Ja wadamo akwadan asamo okalo e ka akoma kakra oba no ano ne wo nkwadan wo wai yo ma me da ase ne asama awiai obusa me atiefu nyina e no kore akwa ya wote wo me ya me ba no kwa bi me ba pene no me free asanje achem konongo biase e ho ne me kuru me no ma me tena akuma se abra me hu wo ma me kura no wo sa ana ai o ma me no so na me so no ya ba mu an ye tena ya jampna twen awo bam na me atum ikoya oba no ho ade no me tetia anche ana wale mu nsensem bebri yentem teteye no because fa ono a wote station wa wo kasa yi ene de wo twato na wo ka no se owo me nchen no because fa wo mi yenu de wo betena me nchen wo Kenya ase edo mi yenu nyina to school omo ko school me bay duru from to me so mpaboa me yesumi kani me yam mpaboa adwuma e ma ne me ma mpaboa ne bi na me ye adwuma me be on so me but ni nyina achi no kakra me wo bia me de boa no for seven akra ne da achi nya ba bi sinti me yam afamu de bia de boa akra yi one day me call baby me ba na me mpaboa na e wo ho no akra ya se bia gu ni bag mu e de kwachi ti be na me busa onu ageto anja kwa bi wai o se da wa se mpaboa ne bi se wo kwa akoton enam see you mama me ba ne bebe fie na oche me nsa me di Kenya ase ni keje tie nyina abo me bu me hu akra se wa bokoti overhead na se wo tek me mpaboa no sika wo de bebo wa me fie me chiri na nte chiri ya hwe akra me hu no eti bra be ye frɛ ne bra kwa me o Kenya ase adwuma mo ye TV se ya dia station dan hira na wo tie me a kasema me kan bra ni nim me wo fie one day me ye me mpaboa no adwuma no patitutu bi na mu se bra yi eba na me ba di nachi mama me hu me ba mi su akra wo mama wo papa o akra hu fiti se obi a sabi na djuma kan ba mfie du tina semni obi amo obi anti me no ne tea me ni bi kura mafamu de bia me yesa obi ko school akra du fom to so ngo school bi me kamanu mu nsem nyina akra so ngo school satan no mama me atu afrikofobia abetina kono eti wonu ma na o ma me ne frɛ me sɛ me ma woni keto ano wo mo so mba be bia kwama wo me nkyɛn o je school no so ankyɛ bia na o ma akwan o je school na ankyɛ bia na o ma akwan ena ja me ma satan me kɔ wa sɛ krupon ena me mi gya o mo kwan ena o mo kɔ o ma me hɔ asema me kan 1 year ko 2 years mu asem na me kan maame enne wo betie se ne bai wa ha ade echi a betie se wo ha ade echi akɔfo obi fun me no ka sɛ anɔpɛ ya menya ne ntia se wakɔ keje tia akɔfa fun maako ses ama ye tena buna no wadwane a ɔde ato am wo nhira hɔ no 19 years chesa brabo pa e fe na brabo me benya na dwen so obebo bi na nsenya babu so ni ga ne papa eye oba na me ma omo maame ne papa e frɛ me se papa ne te me nka anɔpɛ ya e frɛ ne jabadu o won tiri bu wo ho e wona papa na sini fie e no frɛ me se me ma kra ne mla na wo ye driver ne se nani o hyede hu ade ye ne won kyerɛ ne ka ne twi ne wo ka ne twi anu wagye lances de amakra yi na kra no so de abɔ ne bra ma me papa na sende ka sika sa me kɔ kɔnwo e mo ma me de to mani ma me ne nkra yi nyina ahia kasai o se dai mate papa no be fa no kɔ fia da me ne da kwasi ada juada ene papa no ne kɔ adwuma monday no o mo kɔ adwuma ba ko lodu free ma kuro to tech o mo kɔ ba ko de to so mienu de to so miensa sika o mo nyane
kwen se papa ne se ye nyina na kwan di Ghana ya ne se wode abeta mu station wo no enti me ba no enye me na eja meba wo de ho me kakra ma me ansa meba ha wo di de say Kobi ene wa wi afun ne ha kanokre na me hu de me ya aboa wa wi afun ne ba se wo se wa fa fun ne mra ba ha kanokre na mama manyi wa ma wo mo wa wi afun ne fun mienu no hwan dia aden na wo fa fun mienu fru na fufu nchen Nhyira FM. Ana madam for the can say no fa bike ni on fa bike ni meje fun no fa mam ana o de bike ni je no de fun ni ma ene wa kokeje ti ane den ye yi wati ko ho no apostle ba ha me do be ma mo ma madwuma kanokura bi ewo mu kire me na me hu de me ya aboa wo ye teenager enti kanokura bi ewo mu kire me me say ene wa fa fun wo kejeti ane obi ti ha say ya na police for be fan who say police station wa ya wa fa fun wo kejeti ane wa ye obi fun wo kejeti ane kanokura mitio oyo den na oyo sa phone we omoje hama na je police will be on no omoje oyo den na we phone free nipa no botom enu nkwa ni ade a waye nti na we wi phones ne sei uyi sei mienu oye ne sei wagi nya dwuma se obi adi wo ton ana ka se ma me no so ya ne phone ye tia no wetimi afa phone re anu so wo phone type be trance wo phone type be me say type be yam be wo mo de yam ye de hey Kobi wo papa say ne mpaboa wo fa edi dwane eno kra na nye no kre ade na wo yesa na ye den wan fa nkofi edwane wo diskan ba he scan so we ana mu ko di mate nso amulodu ba ko mienu tat macro edu be de to so 9 na so man me sikra me ko dada oyi ma me say ya pa mo confo kede na bre bi je ya wa fa bra so oh my hey Kobi ade ne how wuni ana ne nsaha no ene onu ne di wasi wuni ana mo nsaha no wo he na how wo hwa na how wo nya unsa na how de ne yi wati ko yani aka wari asemu a monti asio awo basa try na me hwa kwa e first yi wati ko so agina ho bra Facebook na be bi insha 104.5 ene ya ba adwuma da na ho wo me mo ese tea bread no wote me ma wadwene aba fie ntam wote de make kire wo no da na wati ko camera no fo ni hwe ha manya na ha wo she sexy pants me ba kwa bi no so wo do siti abra pa onya na dwen so be bobi ya me ba wo she madros ai boxer ka bete Transi. Then how? If you say me who how? I want to mean to now papa chain. Ah? Then to now want to mean to now papa. Kobi kasa me ho. Then to now want to mean to now papa chain. You found one crab in school.
Ebi was one say here. Wage have me do bako. 3 months papa what did baba fee? Me a make yaka de wako. Because I say, and my man now, my rampant to a street, yani account. Say, I war, not bad time, was or mumwate, wakra me come me papa. Say, Obano, a woman on Sukra was so sad and a damn for being 17 years. They're going to Mema. Only 4 boys. That's also Uniaban, Uniaban. Okay. So say, ya day. So mami nyame nhyamo me bano no me mpon ne da so obeka nyame anim no kura kire wa me mpo akura ne da ne mum ono no nyanye na dwen so o ma ne ho kwan se ne maame ana ne papa mo ana wabrabom me ne o ka se ba bi o mo te wo kono ho wo musu banti ya tu o mo maame sisi ya boso me emu ani ya tu o maame ma asam no kwa kodi social ofe wo kono ho chese me bano minima ade a ope no wi ase o minima de o de hu me ya me nyini bia sa me mpa me ho asam so me benye na dwen sa me ma bra bo am bo besua bi makasa sa wo duru fo me sisa abre o ma wi school this year JHS this year go ka o mo ho the classmate for no mo ko school o mo twam o me say me hu o mo pena me wura ko na me su ma ye ma famu die dia me no ka se me ma me o de me be wi ase odaji ya no presi ye ka 200 million ye nyiska kwa edi ko yi no mimi e odi machi so yira kwada 4 months ni 700 million no ye tie yi na 2 weeks na ma me so kwada ada ho wo daji sisi ya me no ka sai me ba we so nya na dwene se abrabo pa wo bobi ene woni nam sa me se na nsen ya ye kurom me ma me yale ye ya wakoye kurom o me ya me nua baba me ma me nua ba ko ba ne ba ata woni na da woni na di so ye bibia o akwana ni sika na fo amount no di sika na fo ni nyina dwane je me be kwa bi pa no what to anamo bi afa akoda yi hu ma me ba to se dey what to anamo bi afa ne ho anamo bi a metu bi a wo se metu ma me bi en ha no me kanya me yanim no credit on one person wo se na brabo ye mfa bi bi en hye be ye bi anya hye akwa na anya na dwen so bebobla onu onya na dwen so bebobla say no me pesa wo bua me na me so me bua o ne ade akoda yi e ko rehab ye nim da che de obeye matima me enti ye free ha ye de ne besika mu aba wo ho ye de na hye won sajuwa da nopa na ya ba be fa no na fe ya hye ase e wo ho why matim ba cho mati ase me fa ne mame enso ne na kasa sisi akwa mo no mame afre me se obi afre ne se kwa bi na be wi afun wo kejetia ya che ne nton fa 5 years emra ne yeme no sisi a ana ne mame no so frɛ me aka kyerɛ me sisi a se me nima dia akra we wo hwehwɛ ne wo wi ase akra kama we yo me se wo mo ye 4 e me man ko afọ me ne mame no wo me ma 4 banka ho na wo me ma na ho mame enso abrabo wen ko na ya sa nini aketua na o kana asem no se onu aketua bi ensa na de ade onu na akere ne san kwase asem na o kana ketua iko wo me nche se ma me ni amra nkote ketua na mfiri wo mo ho a ko wo kere ne san kwase asem no ketua 11 years yo wo me nche ya ko school yi se ma me ni amra nkofa no a nka sa na wo ma ketua nso aye o de ya de ne baba matima me Peka na enaya around so ye Mr. We have to deliver this guy in a safe hands at least ya adwuma eti ya ba mana kire efie kwa ne de naba me ba cho mate krache what do we need to hear me where by for woni hunhum bia into then how kobi ka kire me then how bibia how me pesa me boa o ti ase ba me mu ano e de bro ne nam me dia me ka no kura kire wo ye be se akwa atasman so aga na oji fridge no me ba ho na ma no kura na yi meka me pesa randomly obi amama wade bi me ba be hwe bi ko kwa me fa so a me nya de dididie no edin inti se nipa ya moa na ebo wa se moa na ye de aboa wo no eso ba mfa so krache me se me pesa me boa wo pele so na ampene so opene so me de wo kwa wo papa ho na ma ba be fa ojuada no pa
ade wakɔ hospital ama ya hyew ama ya hyew se bibia hawa ya pɛ adwuma bi de watum wote se adwuma da bedru na woni ho mema matwa picture mebɔ wanted wo kroma wote de meka cho watwa no eye enti me de wo bɛkɔ papa ho tena fie me kwa me megya obibi kakra de bedi sabe ya wonko wi ade tena ne nkyɛn kosi dwoada na ye mo a wate shebo wo TV no so na ba na me ye keka obi ahu se ye ba wo ku wa na nka wo ye ndɛ nanim mane nanim so nyam ha shebo we virgin wo se onu mi da onse ore na no awonse okuta beauty stealing okuta beauty stealing eye nkurabo ne se na eye ne keka woni obi a otia no message ano wani musekum na watia no me na me ka cho me sister ko de shebo me ro me hu nyina ho na ma hwe nsu egu me ho fia ma twede wo so me mu ana ye tro na matam wa hwe fam ha Bawudi na shebo sa me ko bi enne me de masama ba Ohemaa se obeboa me wo de me ko me papa ho adwuada me shebo se mo beba na me da so ho shebo me ko bi me shebo se hey favim kasa na nintie me ko bi me shebo se sorry ja na kan ye da kan be na wo kwa ka me pa mo ya danko maso de nkaka because waso aden me ko bi me shebo se me nyi bi ejo adam baba na me ofi awere what did you na udwane ko ba bia ko a ye nyina di wachi ya chi wa be rew te se de ye we se wati ko na yi wo bo wa se obe ma ye de afidie na de yitire no nyew sa peja mayi me de afidie beto ene na hwe ne ho nyina mayi ni me no nyina wo sare wa pere ho sa no na no nti de ma ya be nya no anka wa hu Ohemaa me pese me say why na yi na ti ko no sa kro no na ahome ba na yema o de se de be ya Monday be nya no nti e ka me ko a ye fa no police station ye fa no ntume du Monday na ne akoyi na firo o te hase na be ko o te hase Ohemaa ye fa no police station ye fa no kwa ne ye fa no ntu Monday na kwa bi o be dwane o nyane Ohemaa ma me wura na me fra inspector dabi mo de munya boche wo be dwane tenase woni ama we wonta de we ya de da bonten no acho me papa wonu no to nkrama wonu ya na wo se ne sa ne se wono so wo mra papa ho wote wo hu de se yesrese ne ye de boa ma wo ye nipa minim se Awurade Nyankopon be hira yen why mama ni da mama na unso ba ha wo da sem ba ene pese me bo mo 3 in 1 sisi ya na me hwa de o so obi awia no cropot anamba ela ka saro mi akwa mi hu asi esini bonso show dem ai engineer kwa bota me pese me tun ba ku fam se mama me kwan na jo se me pese me tun ba ku fam se mama me yo me sem bebre mama ni esuye bebre me sem bebre sana mama ni esuye bebre me sem bebre mama ni esuye bebre semiti achira adebechia matiasa semiti achira adebechia matiasa semiti achira ada camera na ntimi mfa no ana mame de oye ni nyina no camera na mfa yen shase fofo me ba to boansa bra Facebook so see afa TV to Adom TV na bra na ye ni djuma ene no ka che Adom for nse na ye pon for tet ye nyankoi ye koi me sem bebre mama ni asuye bebre aw me sem bebre sana mama ni asuye bebre me sem bebre mama ni asuye bebre semiti echa adebachia madia sasa 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 semiti echa adebachia madia sasa
Mr. Me bebre. Mama na see bebre. Eno kwa na nyuma wo. Di akire so a ade be chama di asasa. Efi se de nam so me bedu hanom no. Ebi kokoma konyane wo hospital. Yeah. Me de me kokoma na mabenyane wa dum ha. Eno ti na Mr. na bebre. Aha no wabenyane. Ane. Ade wo ba na wo dampa so no mdo ba. What did they say? Patience, can you? Patience. Now that structure so no mdo ba. Sana mekano. Okay. Ensamuniti. Jo. Sene si katsa meni efra me hu na no. Na me hu de me nya me hu de me kosusu hu a kire no. Na o se me de kan me se me ma me ho so metu amu. Yo. Na mo mboa me. De nteria de ntina ba. De ntia me ba ye ne se. Mem kwesi de atwa mu na me yese me baba akoko school ta na duma se asiblem. Ni picture ni. Oba no picture ni. We broni. Pacha we ofri. Oh, okay. Trase. Me yese adwada nyame ya aduma me kwa komani sika wo ho no de akọ school. Na picture no ankasa de ntina ya na watena so mpache wo. Ah, yeah. Was o msi gina wa de gina wa. Peja fachira fakita. Na fachira camera no ha wo say me na me wo ba bia ni ton ade se ne be ya menye sika kakra kohwe ni wo asiblem ho na adwoada ma nya kwan anko enam ne ama na meto ansa eso na me ho hye da fa me santi me koja ade aka wo ye ton ne ma bia ye wo be bia ye koja no ade kyen ne asa akoto enti e ba sa se adwoada ma nya sika anko man no ma nya obi ansa fa anko man ni enti ne wo se brada me akasa me ye den me diska komano e wo baby oko school no e wo siblem ho na brada me koi me dinis o se opema set any color mo di exams me di niama ne koi any scan koi no e na me kra ne se me sa ba baby na me niama na ansa me sa ba beton na ansa na Friday ma be penia ma yede asa be dwoma beton e na ne se ne ka che me se ye wo PTA meeting kwiada I just me tell na monsieur mate te me twen kuada no ma ye meeting ni wie e na de chin ya wada nra me ko efu ko pe aduane kakra se me de ba bia ni na men eneno ma penya ma kakra ya mo di niam be 50 enti pa na oba ha na nra me bedu ye enkrofo bi atweneti agu ensuo bi eda ye chi ya dan ya chi e me ensuo yi na yiri ba fie ho ese me da fe de no me bedu ya o masa di skida na sa chinete ni se skida na ya de de omutu netie e di gunsuo no any friend say e ka na omudi tu na anya netie no friend say skida me de sa na me de me friend me na menti ase me bisa skida omudi ka e tu netie e di gunsuo ti de na menya moa o eti mpese de obeya aboa me ni se eta mo tata me wo se me niama wo ho no mo no omu beja na tie na omu de gu nsuo nyum na ayira ba me fie na se me dan no emum stylish ni ke di hwe in fact niama ya na mo ye no ho jo achi nsu na chi bole fie omu ho nyina beta ho no amesu ne cha meme dan na se eti me ni omo nkasa na pacha ehe na usu fi bae no baby eni pacha sasa mo ye enti na ufi baby eni bae na akra no susu enam se me facha camera na tie for enam se medjuma asai ba 5 years ni pe eni konto mle na me ye de eton kakra de hwe omo ye miensa on papa we on papa no first second term exams omo ye me kono o se me ko jiska be checha ni school mu ka o ka che me se oni bi o di 20 cedis na ma me se me fanfo ka e free osusu ba be ni da so ware o ka so be ya me ho ade wa ma me ko ka che no se ai o ya ntutu ye beto sa abre ni wa mba biem nti wo da so ne wo ho na se si ano no o nka se wa ja me onu so o me ye me se o ma no akodi ba ko aba there be enti papa so di ni listing na ma no so ama me ye ho ade enti de twa to awon ne ye bibi e da be me ba de twa to awon sa be ma ne ye bibi e da be a chakra sa na wan so de twa to awon ye bibi e da be menkai onim usta la lunch
Minimum the crow. Kase ush talalash da mhade. The medaka mini. Ade. Minimum the crow medaka. And they say woni ma me na make a choice ka me say kase ush talalash. Ush talalat. Talalati ampa. Okay, enti akwada no say yenye den. Enti enka me be ye adwuma kakra da koma no. School omudi omubronya yukuada eya wede. Ofu openi bronya taade ne mpaboa. Ani de odi bedi awade ne ukuada. Okay. Eti mesusu enka me ko adwuma koton ni ada mesusu nam de omudi etete me wo ni mti. Ena me de bedua. Enti wo pese me ye den awo. Sesi ade me pese o ye ma me ne se. Senior omosi ha me wo hono omutimi jija betumi jale. Ashimi jale. Mechaza akwada no o se menya den na mawo. Akra ne de o se opemmo a wode bedi na wade. Awade ne sika no wede be mawo. But na o papa no so nhwe no won hwe no. Jo. Eti na akwada okọ school no no so pe ekọ no. Sable na me hu mfa me no ye se okoton bi o ko. Na ye den na pe no. Photographer be na otwa no sabre no. Ayi omudi omufun ne chae se eni kwan se me makura na anani onte nani akata na won hu fom yie ne me de ni o maso ane so won koton na me se sable na me hu mfa meti o tso bi bua ni ni ase obokoton ama me odi kodu ba bi susu kra no okosuesi wa na mponchi wi ni na eti menya ba ko party cars fere wa mensre mabre abe eti senya wana ma wiane so kata kata ni eni bebre kwa bose ma me nya de fa ni ma nso an so di bebre aho ti ma one step bebre wa ma ni bebre kutu abi ya nyom to na me nyom fofo de enko enyo bebre na betimi ato awade ni de mi amesort ni out me yere obedidi ansana diachi obiabedidi ansana diachi obiana kom ansana diachi obiabedidi ansana diachi obiabedidi ansana diachi obiabedidi ansana diachi obiana kom ansana diachi obiabedidi ansana diachi kondomre fo bedidi ansana diachi kosuso fo bedidi ansana diachi obiabedidi ansana diachi driver fo bedidi ansana diachi ejebi fo bedidi ansana diachi obiana kom ansana diachi obiabedidi ansana diachi obiana kom ansana diachi obiabedidi ansana diachi obrafo bedidi ansana diachi obiasu bedidi ansana diachi obiana kom ansana diachi obiabedidi ansana diachi. Amen. Okay, obese me mouth 200 cedis here. Na say area wetimi ama na sire kekenji minche 200 na fakodi akoda na wade no wate nipa no me kama no ye yika kwoboni di but me money di me basese ya wate tweme syntax tank ye nko pepa ne de aya na ya be di syntax tank for be di to syntax tank na be di and sana di sufia nso nkonso ne apotemi be amam tank aye tank papa okay tank 20 minutes na empai but your syntax tank ya catch you say e don su bebre agent ne do so bomode ya na friend number we ni ncho be ben wo na wo so kwajo de 0244335168 ya hye no so ya chechede e na ye ya hye nso de amo ha ye fie nti e na la show aba ya ye di kumumu anyina enie ye ma bottle ba kwa e powder otigumu awo so no enso nkonso be frɛ ate obewu ene saka obewu tefrɛ
me pacho tafre bro for your friend book back okay. and former wonyane yeah ni na la show me agu nsuo no fagu nsuo no wo so no me agu ba bia embo ni nyina o ke check about mu nyina edwa so ba bia wonam bia betimi anya bi ye wakasa wonom ede enam 85 number we na ka no fa bi mira ba bia wo bia 0246 519012 0246 519012 Lillian seasoning powder na aba mo ba bia aduane aye de ye wo stew de e wo ho na so na akokọ de wo de gu akokọ ho am akokọ ne akokọ de na de Media yo akokọ de ni pacho beef de bi obi tibi beef de ni obi abebi obi ansa na de be che no na Lillian spaghetti and then jollof and all purpose ega so baby ubeja bi ato so nkwa mu be de na so be mpadu so okunu be didi no water friend nsem ne nsachi na de na oton no choba afro me pacho mo ye indomie mo nu aduane ton me pacho se obi be di waduane atede ata friend nsayem ata friend nsachi ata friend abatwa ne nana twanyina osa ebe kan Lillian CZ powder. But just baby, I would be Lillian as synergy beef a coffee fray L 0244 406 192 na face 0598 910500. Dear touch one is 0249 712246. Yabo Lillian seasoning powder so a man in us ya do one masem ama one endpoint homeopathic clinic and was say ya dear be a tete wo bra one only the any shemu or better the boy show ni peduanim na fe baby achemato wono wahunu no hunu ya nso owadura wode ebeka wama ho atowo enti free screening na ye no prostrate for yegusu afrefrem se momra ye nhwehwe mu nhwe ha obi ani ho a wo fa bag wo na akofie kidney oba wo pa wo bomodin a never when it's more endpoint homeopathic clinic. Udun kaya sprinters and ye wo ye initial signboard and edition anymore. Kumasi Kronoma Boy ye be Angel Educational Complex. Takradi Anaji Estate Community 22 Watema. And afe Tachiman Hansuya Esiema Obewe wo enzima. Doctor number nam dema frewa botere wano ubedin komo. 0244 867062 and 0274234321. Wayare sanyina eho ena ubenya no. Better no se ba no better won nsem a wono ene number 1 create account ni bi ma ho verify information na de aguso say ye me a ya boadi kwadwo mensa me na ma create account no na fe ye first deposit no u bonus no ye ma obafu gaming anase betting company bi ani wo betua it me ma up to 2000 Ghana cedis eno ye wa wo dia mesra woni ye di agro no nso a mensuro free say gaming commission of Ghana ehwemu pa asisi bi anim eti ye be yo fine pa Beautylicious by Jess and ono ye me makeup in or de me chei eche na me hye na me ntimi hye de so na yi eno so Ohemaa de hye ne sa twen na me de be hye what you say na makacho say makeup class aye di hu nkomo no baso would the emrekuma bi babesua bibi makeup no ye kire wo se de obesi abehye lash afei wo hye mowre ye be kire wo wigi ni pam ene ni ye nyina ye kire mesra wo maintenance ye we nurse ni we teacher ni wo bia sanu dwuma de emu no kwasea enti bobodia ne fa wo gym ye shase ye 10 August ya enti friend number no na register wo hu fi se owo pe a particular number bi eso a onfa emoroso enti wo ba no a wawie school no mane mesua bibi anye bia no woni bibia ye ko betimi adidi no ho friend was 0508 148378 and also says 0243 006711 kumase na owo SG Mall Gate 2 Abraham Onede amodie naima me pacho amugu ahodo nenso sebe mpradu asaye wode eye na ye papa na ne die de na no so de amubi ho a anu so nye de enti abna modie eye mu abadwa so a obi adi akire ade ba ko aye me nwanwa ne se na days no obehu se to party ana ye fried rice ana so ye yi a obekwa ase na ye abna mo enti kuta taste yeah abna modie me sra odwa so ba bia nye na wo to so a ensuro fi se Food and Drugs Authority amakwan yenton emawo anka it patch na ye di tu yade ase ba bia o ye bia wo chepe wachi ba bia aye plaster ni wenye de wo benom onya wire wa first layer or wa second layer no na fe ba bia o ya no wo dia fam ho 12 hours ya no yera me pacho aye ahumkan hitch park no obrate duplicant na wo mu no ade adia duplicant okay
aduo ne wo mu no nipadua bia no tokro dem oba bia ya ya no papa ho na honye kama okay odi opa fade bo nsuo na fa papa ho wi papa me honye neat na fatale simaketu bia wo nwan no na yare no ekọ eye duo te say it's like a magic. In fact, say the identity here, Jumano. Yeah. What do you want to say? One you better say spiritual idea, physical. Okay. A tell who between you and Nako. Nebacho, who do pharmacy shop will be a origin chemist to Benya Bidani Farmer for you. Malarigo, a water Malisanson, a Buako pharmacy, a water credit Ubenya B. Open the door to an person here to train Coma Frey. I was 0248 509 003 and I face 0544 569-251. What's he feeling heat? No, chocho. Chocho Abusiano. I and one year this is here. Say, na dia ba ko say me man tie ase ne say unya hunu bia na hima. On say, remember you am about you say na screen bombs. Dia. Screen bombs. Your friend say screen bombs. Okay. Na beku aye wa boje say. Nti abasa wanim obajo na say odi ko bedwam kwa nya fe. Yeah. We you should chocho fafa. Okay. We no ano no. Me pacho wa motu mba bia nkan wo. Nufu asuti ase ho me pacho na ase fa chocho fa ho. Okay. Apamu senti ni nyina. Yo, chocho say, baby I wanna be a supermart na baby I betimi anya bi panda mart, Palace Mall, but on a total it was sphincters. And also say baby I wanna be you be say chocho. There your varieties are who do ni nyina bi. O pesa woni yanka se twetwe common so number na 0504 555535 and 0551 815388. Cindy Rice, Cindy. I'm papa ni pacho penny de penny. Me can me go Cindy na ma sorry na ma bomi mu ase. Because Cindy ne be ye ete three come no yeah. Cindy aboa Ghana for up to date. Okay. Obi ani wo come school when ni Cindy da. Okay. Because Cindy na essence ye techi nipa efri ahokyerem de omu ba eye yeyom. Obi a what Cindy da bia nso wo bibika. Okay. Cindy ye di and transfer. Yo. Cindy right now ko dwa stone bia wo wiase bia wo 99 cross 9. Obi aton Cindy. Okay. E ya bedom Ghana. E dwa so ba bia no betimi anya bia to say no abrochira ba Ghana e tap and hop afidi de boka mu you card ya na de ahye so na atisika na de free so na wasika obabi boko wunhia ka obi ma ne nyi bia bi wom yeah na driver ni bia bi wom ne car ni bia nso tumi save sika ana won so a wo je card no so tumi bua ma driver ni nwia ho so save sika wona mo a o ye fast adentia car na wo fo no card no de hwe so a na car no machine na kasa dictate a kire wo say aha e 7 cities and 3 cities yeah that just assembly na achiri okay mesra wada for number we ni register ma na ho nsenka ye bia wonti ase afre ye ni enkyerechire wo mu e 0535125004 na woni ye eni nkomo wo hwe ye dwumadie na wo ha obi dadwe bi dawo so obi hono mu a wo po obi kra na ni na di nkomo keke na pese wo de asem no ba number no ne the screen ne so no na mebobo ama won mu a won mu tie radio no obra ye production number no eni 0534 186209 0534 186209 aja na aba be 25 July ne ye chena enti media metun craft uyo banku adia bomodi fa wani kire mu kejetia Dubai anopa no nkunu pepe your hima be worships with a ye kejetia Dubai women's wave empowerment for ba mu ye kuo bi kwa na mu nso mo besa mo ba na ye nyina ye ma ne ye femisi from anopa krenkren to krankran ye gina mu afutuo wom sidie wom ye becha de bibia bi osodie wom ayeye wom DJ Ogidi Brown wo gina mu na ima enya bete etina Amchese Kumasi 40 as yes. Yeah. Obra ye ban high tech. Okay. Ye bese sa Kumasi. Yeah. Ye de tisi forma ye tese aboaso. Ye na si forma enchete yewu. Pia. Apo bi ofa fom bi yewu. Chete na kejeti ya no, kejeti abedane. Ah bebutu. Chete na me kam to say ye hihye mfidie. Yeah. Na ye fe ya asase na hima worship no to aso. Yeah. Me pato worship no. The first people be worship no. Yeah. Aye lady gold. Okay. Owie ya na big mama be so. Owie the final the boss. The boss himself. The Frenchman. Yes. Mr. Master Mike. Yes. Na me de be feel on. Na me de obia be di obia be nya nwesra. Obia be nya yarsa. Yeah. Kejeti aho. Ha no ma ne bia da so. Pia. Na bra. Na bra be sia. Ohima bi tenasia. Na fi papa mu. O za ayi can say ayi koko. Yeah. Ani anwamu. Ne baba mu tani die. Ah. Ohima bi tenasia. Pia. Me pato
left ekobia besi okay right ekobia besi the part brass security dey your tight okay the before ho soldier for ho police for ho afi Nhyira FM security na wa ha ya wa 371st security ana wa ha omu nyina ata no nim say ya kan obia be di kwa ayo enwumwe na ebela nche ne ho wate ya bomode neto ansana diach na hima obi abate se wato sa nwunu bia ye che odadua okay ko enwumwe ya dia echna ebela nche nyum no okay na engineer ka edu se o charge ya nanna wosi wo be charge ya dia me ankasa me che me de friends mobile phones maku ebe 20 ebe che amen eti wa ma eno no wate ye che ntoma wo ho ye be che bi nti wo dia ne se wo ba ya hyehyɛ konwa wo tena se boko na ye de atofom boko na fe ye de mo a na edi dwa tena ba hu se me boy apron na me sunsuo na me pa ice water ye dum de enwunu eti me serew na ma ka di so be cha de be cha di de o kan se ma me gene di wo be wache me oven too oh wow me wo ba ko na me yere so wo ba ko pia nti ka du de ya be ma dan wo ba han so che me 5 million aha nti ka du na ministry ani badia mtumi ro tumi che miska na se menye 500 ana wo na yewe na yewe okay yeah that's it okay enti no ya kai ebi ana wo nsukura no pese wo boa ema ye dwumadie ni ye kama wo kura bibi wo pese wo de ba ma ye che wo betimi afre number we number na me di tudwa no me di tudwa kejeti ya nti me pa cha wo 0543 785613 0543785613 eno na ye de ato TV ne so no mame mra homa no so sisi ya na menye wadwen kire won komo yi ho na mame nkran mra sise enche na ye fi Adom TV nti enkran ene sunwane takrade obia emfre ye dem live for radio e watakrade nso so enti me ba homa no so 0322083581823 mama nhwe se menya obi wa homa no so hello mama me do fu di baby of refi dasi wade ina ku frafra ina me ho frapa ye nta chini o agona frafra lai yo ye ntie we mama tewo me fo onabo ofuri inka me chama mama chiano mama no ko se me ade mra ho ne se abrantie no a ana papa na wori ne hukani wo mtema bibi na akola no ku wie fo ana yo sabe ne sa ha no no coste me o kan sem bi mura ho pa awar jaye adi ko lantem no papa ne si ko maame ho maame si ko papa ho papa si ko maame ho na kola ko jine fi fi wona anyonko akofa na fu basa ti mama misrawa fato o mi me ma na mani na nim se o mu ware a o besa wade hu sam doso no munya botre anaso kola ne ti Christian Kaho, I'm going to form a DC on what you are saying, and then to hear Piao. Say hello. Hello. Yankwe ni Mr. Ufra, yellow TV, no menti no. My yankasa phone, no so you now walk on your TV. Hello. Madam Wooding, baby of Refi. I'm in the mess, Mr. Burger. Away. Yankopon hira mu na edwuma pa amoye na ewia we meri awo pa young boy no me de pa se musimu beboa no sometimes behavior ni bi wo cry to me spiritual either from mother side or father side nse me de pa se musimu beboa no e dia so I exposed to outside no drugs wa take some or you see some drugs ushe nenima ase nenima ye hwi bisa no drugs ediana or take drugs so yi tramadol ne onkika ho red ya ba young boys see some iti yakopon hira mo se mo se mo beboa medama yes ye da se yenkwe enim hello Dafudin baby of Refi Fatima kini o man kranso mo dia fra yenkwe Ohemaa no question pa no say yenia be man ayi ba ko na oba yen first one na ayi be man ejina chiri na no kasa no kwetre wo se di oto obobo me se enye hunye mahin se di ojina chiri se ne nejine no
ye bra na no oni ni si won yes woni ni ye adwuma nti wono saa no de ye na yiri wo fia na sa asem bia ba na sa wo ka wo be ma na se ne be ya wo be ka bibia kire no so onko fie no onko hwe akora se woni oba na wo akola ketu okuta no wa sore akwa tene ba bi se wu ye adwuma na wuni me da wo be ba nti akora no se wo nwene oba no wo ba na wa wo no so wo nwene no eduru ba bia ya na mema ni bi ni ha adwen pa sad bra na wo ye sa de pa wonsi ni tiase wani nguase mpa wagu mema ni ma se pa wa nya de nya sa ne ye fa danfo me da siki ye da se pa e bia se wanhu yen e wo Adum TV bia mu a na kire se ye ne mu edi mpa pa mu ne momo no ajuada ya bomodin se bra ne ye donku pepepepepe na ya tena se na ye ne mu ade ahihye so akosi se ye bepo nti dwumade di ho no eto so ba ye to so kakra e wo hanum sei ma me sankwa homa no so na menfa afrefo no hello medafu din baby afrefio from Robert Nkasesi Dodo yo Robert pacho yenti we obia bedidi ansa na diachi obia bedidi ansa na diachi enyum no mekwa mose madam no ena achro A20 no obi to a mo besi no ebi nso na me nso ma chro da ho ndi esi ebi ene dai ebi want to be chro sa ai ene na yemi no nyina be ka bom ne dia ba out eje se wo ba ha mate da ma isi ne nyuma pa mo ye ma ba pa hello me don't for woody baby afrefi bacha me kasa free text me ya from me ajapoku wada ma yentie we mama ni me kan se abemo na oba ho no ese oka bibi se ka obesema se o ma me na opapam enkamom na mu hwe nkwara no ho nso besre se papa no nware na ma me no nware so na ho nso mesrema se mbedi ho djuma awaje no ya na edinse bebre pa nkwara no mu bise akwara bia asembi wo ha o se nko ni o ma me na papa ni nya tra se eka ma me ni ho osusu ho se papa na papa bia o mani muaye o ko ma me ho nso na o ko ka asem no papa ni ho no nso mani muaye nti ema nkwara no ye basa na se ho nso hia pa awaje ye no se wo kwan wo mu dia ka mu ka mu de we etia ma ka no nso asema ama nkwara no o mu nyina ni papa ni ma me ni nyina ka bom basa on bit ma nkwara no ma o mo da ki esi o mu ye medamase yenso ye da se mamemfa ebe nan bi nka ho ne nko hello Ohemaa bi ba ko pe na ma ya chere se bam papa Pacho Joel me do adu ahen makoko ben madam ya de ofra na ne kuli so we adwuma tepai madam no tumi say nya spiritual bi yale na yale but ya na me ma yan kan hu say wo mu nsem bebre o mama so obi ko wo ma na say wo a na say nsem o nsem papa na o kan say o ko fa na say pressure won so kada na o sa ko wo nte wo mu nsem mi ri bata nte ya na o nsusu nka na de o gina kire na o tunupo enhwe akora na enhwe no enye se no otumi to nipa na o ye nsa on tumi en be hwe fie so into one mu fra na on je mu so no omre fie no omhwe no hwe na wo mu nsem bebre mesre no mesi ya mewura ko pa wo mu nsem let me dey how bebre ba okay yo ya da se mo fa ba ko nto me so na me nya de bi sisi hello me da fudi baby afrefio ya from Prince ya bwa mkaza fiti chuma Prince pacho yenti o Ohemaa we je yeah ne wujuma wo ye meet you program this my first time but in fact mani aje na me mai pa jina abofra na kobi so nti se minu bi kasa mesremo akola de se ne help an se mo be kan ma me ne papa bom no kwasem awarija ye yade a de niam bebre ba se nyanyame ene so abofra mu be wura ho an yekum na enka office Ghana for anti-asempa nti mesremo mo ma yenhwe sa asem no so no yenka se be yi na papa no enware a yenka wumom na ebi enam sa so be ma akola no abesesa Muhia pa baby mama brem enko Ukraine said the TF4 kana adwene ni ba ko fotirim yeah on say ewo musa akra ne yakra bone
ba na sem na all kan no eho hia se nipa mienu ka om ho bom se wo mo ye bibia eyeye se yeye no maame no papa ne te ene no ma se ekoso am gidi se senko ekrofumpo a bebresa abebrase enti se di akola ne kan akola no mitie no ofom o maame na akwa but wa nware papa no papa no so akwo ono so anware oba no till they should come back enti o betimi abeka bom abehwe nkola no if say some member maako for no mama to say dey na for mo enya easy enti papa no no o ka say onyini bia na wo hwe papa no so enkomodi a na sam kan nye den on say akola no kan no papa ne say mini problem so wo say me no me o ma me nkan mo ma ti chiri se no kurani ye say hwehwe maame no wo say hwehwe maame no okay na ye nya maame no no so ye hwe etie ne de etie wono no de ano pa no say kedi frɛ maame na no nya no so maame no tombo de ene adejom for ba de say kura ne phone hye ne bag ma wa kyekere ho enti ne di akola ne ka wo mu se wo yakora bo ne say de medical aka no me gidi say ye try no so a na mami so de no mami we de na ya put for me and the guy okay evangelist di kan ka say yen hwehwe ne maame no okay because they say no the ebeka bia on say that situation we no do ebeka bia on te wase ogina baby ogina no but bia yen yo maame na what ebeku details na ewo mu no na yen say dey besi aka asem no okay and obi abedidi oh on dey say on dey no oh yeah me nya ho akam ne natifie ai e go be bo nyom sa eli yanko oh sure I don't think no bo Adam bo if can. When say ye beba beshia na ya wo ma. Enti ma ehwe enna ba kufo eso. Yeah. Enti say ye hwemu a single parenting bia no eya na eya so de bebre. Say radi amamo a nko wodi ntumi. Enu nti ye ka kire awofo nyina obi a wote bia. Say onye me kan say onu kunu te anase asetena mu no say te say kura bo hu so say nyankopon ni nyansam no bo oba ne bema enti etwase ye nyina ye adwenko say de te bia aware mu e won nsam bebre we agree to disagree ye nsam bebre enti ne ka say ya ye nsua bibia ansa ne yakom so one sua wo hu de wom because ade na a journey of no return me de bia sara me ka no enti say wo se wo baba wiase no ade ma ba wiase de no say enwoma e ka ho akade na edoso enti emema ne mma nyina yenyentum say so oba ba ko na be ma nko aka so hwe ba eno entiti na e different kwa eno ti na nyame nyansa wabo ye mienu nti se de tie bia ewiase susu no yenya no tote sa eye da yara se de abraboten sa na wade tie eye ups and downs nti ye kwan bia so no ye benya kukuhwiase ye wom na no ba ne sa na no nche se wo se ye jemu ya kan se wade ye adwuma parent na no so ye adwuma on so na wo sa wo work towards it nti yesre obia wote aware mu a enwoma nko ye nti wugya aware no akope ba bia tan because of say be ma hwe me ye ana me kra me ni ye nti wo se me gya hu se wo ma na wom no homu nyina wo nyame bebusa wo muti afi wo because wo muti wo baby ana makodi ma wo bone na makofa wo maba enti ya mu responsibility ma say ye de se wo se mo hwe na mo ye say ye nua be ma de o kan nyina kire se wo de na busa de ba nya se wonim so ya akoda bone wonim pa but wo na busa de pa nti e wo dwane abeto aye nka police station obi kura nka wada ana ya che na agu na handcuff baby but wo ba ha se wo bedwane atoa se be ya ne maame ne papa betimi aka bom no ma show wo ye se de awrade aka enti yenua be mai yesre rade ma say ohun mobo na yeso ya fam de bi ebetimi ya ye bia ebetimi ne de abo okay we me na me mo adwaton de na mra sese ya agopo nhyira meko ye ma me de so na ma me nchia nche hene ojo so me ni apani me chia na pa na ma ma me de masua kakra frem na se se emema ane ma ye kwa ware ye nti ase ese ade na efe ne yese ye ware no enya to panko ha okay enya sex inu ani chi enko ha partner na ware no betime yare
obetuma condition bi mu a critical yeah bibi etim se wo wiase na betimi aka enti wadwen ho sɛ nipa na me ne me ho kɔfam no de me pɛ oba ma bra bom na me ne tena no me do no ekosa te bia no ma metimi etena ne ho ye wo pɛ ne wo do otuma se abrantie no di oba we na chi no ono no dabi no pɛ no emema bebre pɛ sexa se sia no be sia se sia beto no ebi yale saya yeah enti ema no bebre na ta enya access wo mema ho fi se wanya bema wonya de ono woda wonya de sebe previous and ba bi etiti no na wo pa ba bi ma na ba boa no ono enti yanti ase se oba na me ne ko nante no oba no betima yare okay bema no betima yare ma ye ready se me fa no se de ositie bi ana matena ne ho eno ne me ehunu se wo do no pe no na hima na se ukwa wade na eye donko na pe ne nka ho a ese ne tu mie no nyina nante wo do no pe no se odo na se won pe wa eno so ukwa critical bi mu a na hima be ma bi 7 previous na yere yare osini ne ama obi be ka se ni ukwa se be ma si oba pants na nka ho na esi ebra o yere yare se du na onyare kura na ka wakoma so be se ende wa wasema ma yi me deken ya kwa kwasra no wasi bi pen o wale wasi madro so pen o me masi ayi double tia ne me si tia ne di double de yin ne na ho ye fato ne me no o start see free side ben o me sati fifie animu hin naima o de ma me there be animu hin me be se me hwese wonim si a wonim si pa e start ne o buy two ni e to ne esi free o buy e ho na hit ni nyina ma graduate wo ho okay yanko o naima de tie ni ya kwasra ya deken na deken sunsu oba pan kakra kapa nam se deken ososofo ade amani gye pa ne se me ko nsu ama me yere oboa naima sa na ote naima de tie ni ye ni aware mu nhyehyɛ yɛ se na aware te dabi de wo pase wa wade ye no ana wo ye ebi betimi ko nsu ama na yere bi ntimi ebi betimi ne yere anante no age na yere bag asande akwala na bɔ no ebi ntimi enti sometimes also no kunu te na se wunu se wunu obi na tifie na ne kunu ene ne sini ama no nkyerɛ se wunu so kunu nya papa obi a ne de na ho de beti that's all ebi timi ko nsu ebi timi sini ama ebi timi ba akɔ homa mama ne bi pele ken ebi mpe that's all enti na da ne fie na enti ma nipa ehunu se me dɔne pɛ no ansa na sa adwuma ni na akoso unim se bi penkomo ebi penkomo ebia na okunu penkomo no nche se onye ni papa na ebia na na sade otumi ye den enti se opese be ma no ye 100% awuyi opese o yire 100% be ma bi bɔ na yire kwan duo mani me ka chen se sebe unim nyansa o se na yire enini huni ana mse tam ana sofo obeba na ne pants sha ana sofo ana nam ka chen se pants na sha ho no nka wo ho kwan se so na imatie oba na oba na no beda na no kon e ma na na mabonte no man form nya comparison wo yere ho ono oba beda na ima odi kan spray ne pansim di bia bi wo no spray ne ni nufu ase no spray ne grazium no spray atade ni trimi oba kontira enti enya se oba no ye papa chen yere odi e ma yere nko na oni na otwepe na fa sa oba no bra fi ho e fe no beti ehu oba bo yere abaso enti se yene ma ne tia na omo critical condition bi mu a ana situation bi mu a yenti ase so omo so ye nipa okay e ma bre o na ima hwe there was a time bi me da ho ahomache ana mani take kakra na oba na sori a o ye dwuma ye nkola no nya me hwe time na ye 3:30 to 4 oye teacher ni ba eso wie sa dwuma ni nyina ni be wie asa be spakeka wa me from tama ana udile dodo ana ha me dodo unim sa me kwa dwuma ba me dwene sa one biale nkola no one ye fie hoye one ma breakfast ye de me sorry na me didi no ti say ye me ma ne ma ne te na ya nyi sa ne ma ne ye ya dwene say at the same time naima tie me uni abema me ma akoma dawo me na mkodwom kodidwa akoma me se minima akoma bo me kwan ma kodidwa nam dia begu ho enti nya dabia nso wadidwa ne nche se wunyi sika obeyi naima se yase ye no mo eka bomu awa we dia akola dia ye dia mami di eboboba because se bema sa se na so out of sadie na ama me ba woi enti dia wari titi mu bebiri aba se bema ni adwene ma no so se ya na
me pesa me man subai ana me ne bema ana me ne nchire ana me ne tire ana me ne boy me na me ya boss me pa cho na hima efie ye ni oba adwuma okay na hima de me twa to nie me ma mienu wale na big mama me mba bia wale a misira wade so 3 months bia me frɛ mu bisam oba no otesei bema no so otesei na hima bema ni siniti asi no wo su 3 months ne raho anam se adai ososofo oba no te won ni bufu of hwehwe masum sa ade a che no ana mi bi se oba no se na bema no so se bema wi o kasa ni babi enu kwa so te to pe ana on te to na nai ma me ra wuye na mka chem se mu mi enu nyina hu mi agimifo ese hu so ukunu no nye nsem bia na ese oyede o ka kire no ana so ese hu so ukunu asum nye bambu Asumbane o manfoje ne da asumbano dabi asumbano ane de mi enu mo da mpa so na onkuku sa na utumi sisi na so sa satan e bo ebi ba otumi yero mami obi ba wodi an sanate asana niachi obi abedi that's right. Eti eba se wo betu na tie fio ma Sai show be ka chere se anu we shela ya na fo e wo se me susu me de ba se enso ye be hwe di wo ba ba shi mi moto wo moto mi jali o moto ye aguma o moto ama ya shi mi ne ma yi na wo moto moto o ma shi no wo ye be na otwi mo che mi chi kakra wa na otoe pachana me je aduma me de ye aduma me aduma say 5 years na ma de ya ne se ni gate anu owura odura de ma men kai wo gate anu odura de obi ama bubon kuko bu asi ni asa si dance si e da mi fi ni ano kasa wate ya sa da si ma ye ye po obra me ya po ya fe de ko fo mo ya po e o po se me hwe me ma mi ensa o yale kra mi ntimi ko hwe no na ma sene ni ska kra so fa ta adro no me sa ba ya wasa be chi na tiegu ensu mran se ensu ni sa me yi ni machine di ni se machine di na skida skida Skida. No, skida. Say skida. Ale. Kuko bo na si da na kan. Ekwa ma mi di be wura fi o si da ni kuko bo ina sa be si kwan num. Ewiase be mu na wo kasa free. Baby ani. Okay. Baby ani atakuru na me kasa. Camera we na hwe. Na. Abisafo. Ahana ebebe makwan ma yedemo ebesi yankwa yebeje ye ni so. But the last thing I would want to do and say yebompa ye dia makobi. Sometimes our ejare no ka ho krabone sem ka ho die but yanka say Christo ka chere say fa bibia ma ha ne ntino ono so nyi wo fa no ma mempon ka ma menya mpa no bo discipline ewo ho mobia discipline ewo ho mobia ewo ho mankwala ewo ho manpenyini ewo ho mankokra ewo ho mobia discipline ewo ho mobia discipline ewo ho mobia ewo ho manpeni ewo ho makotufo ewo ho mabebia yo madam for wo mu doctor for wo mu obla for wo mu ewo ho mobia discipline ewo ho mobia discipline ewo ho mobia obi sire obi o mankwala ewo manpenifo ewo ho mawobia ewo ho mankokrafo akokra ya ade a utimika eye discipline obenya bebi odi ni nambesi na nso abola megumi fichire na nsuo so meta ho no entwa me dan tu fo na me meda bonten discipline ewo ho mobia discipline ewo ho mobia se ma ke ka me set na she ma ga mo adisesi fo krapa wo mu chak asase ne maye no o mu na di se adwuma no me ba ya ma sole ajaye discipline e wo he ye discipline ye ho ne yina ye ho toye me hwe nkwala miensa
manu aduane abɔ me nɛ ɛna mɛyɛ adwuma na me da ma ne me nkwala no meti ha no ɛna aka ma adwene ama me hu de me ya me hu de me susu ma asɛm a kyerɛ no na wɔ sɛ me di du ha ɛwɔ hɔ mo bia ɛwɔ hɔ mankwala ɛwɔ hɔ mempenyini ɛwɔ hɔ mankɔkora ɛwɔ hɔ masɔfo nso teacherfoɔ nso doctors nso so lawyerfoɔ ɛwɔ hɔ ma mo nyinaa wo kata no kora no so ɛmɛtwa nkontompo na no yɔnko ho nso nkyere no kora ne fa to deɛ da DC play ɛwɔ hɔ mo bia DC play ɛwɔ hɔ mo bia DC play ɛwɔ hɔ mo bia polisifoɔ nso ɛbutie no kora to deɛ da na ho bɛtɔ no DC play ɛwɔ hɔ mo bia DC play big mama big mama big mind big mind osunsu wo ho ma obia osunsu wo ti mi le ho obia o ti mi le wo kano kweli ya si onu nenye o kano kra ye twa wuti fi su kra o be ko heaven wo bia ni ha o kata so a e be sa chichire wo so a o be ye de yiwa no kano kra no mani da ho ni pa ni wo ye hu de wo ye wia owo ho ma obia owo ho ma obia be bo kwa de da family chunum na mempo ayi manso me ho ye fe papa me ho ye fenti wodi mu pa na ni abie na ni so ate awon fe wo ho bibiara so wo ho obeka no kre no obebo no ho modi se wodi bibia beto tutu na kwemu Ohemaa me mo bozi bakupe uwo ho mo bia ya di betu ama se wudi fokra ya be ka kire wo se wudi bemsua ya be ka kire wo hu beto ama obi ahu ato no se discipline wo wa obi aso black college hu ya fepa change video no ma hu ya fepa e change ni ya e be ko bebia so obi ani bedio yina ya hwe ye hu ni de bia ye wanye ni Yesu ye kan ni na kire uko ni pana baswa otimi ma no ho so na ni ba no ho so a wo be hu de wo ye oya ne oya obe sisa hu oya de anyansoa obe sisa hu DC prayer wo bia DC prayer wo bia aya wa ha na e budget wo hefa transe achira mo fa ne market ya mame achira bracket ya wate uba o so pe be Nhyira FM for a program no wate bra mia mecha wonto ma papa na masa cha osika wate ha krache u kai de me ka chire on me se say be bun ko toje wa e mo mpa e ma kan ade bi da wa chi fakita enya fun de no afa jo boto mu anko bebu tu ha fade no to ho pejansa na ukwa sorry anko sorry da anko sorry da abzafo as for Monday sa adin katawani acha hanye kom kasa rade kasa kasio kasa rade tebia me wo mu me mpeno sa mesrew ho me mobo na bua me na mentime nsesa na mabeye panyini padaache ade bi ama me bokro no Erade yi free makwem ko sise
me ho beto me na media dance ya show die ni onyam na media dance ya show die ni esre we wo nyame agya nyame oba ni nyame sunsun konkon de madom ni nti amen sorry tina say and I would do what I'm we show happy birthday pa birthday dika kwama Elizabeth Akoma or say woba a lady pastor counselor Winifred ya or say any a year abusuani nyina say yen we show happy birthday pa yakupon sha wonyo kese sanso na Mrs Joycelyn Jama and I wawoda every Mr. Jeffrey Jama and nkoda ni nyina ho Genesis and Lala Jama wonum nyina say yen we show happy birthday pa Abigail Dede Otubua yeta from Abigasti wona we see wawoda Abis Royal Mobile massage ano ewa Accra North Legon and afe East Legon American House abusuani adofo nyina say yen we show happy birthday nana ma esubonten we see wawoda Plateau Pub Ahinsa Estate ano kwakubo achen say yen we show happy birthday pa yankopon wonhira mu nyina na wonya mo kese awade yen kan hwe ena ye jai fashion team so dipa na awokọ wa nani betimi afra wokwam wo betimi abubu agudam yade bia betimi abono ene na owo sika kina bia betimi ahia no ebe kakra nkokora bonti ne be ma behi ahwode anu ode fa wo no entimi nusa bibia timi si enti prepare wo mind say nipa no amemani age ne ho ene yekodate no metimi ne na kwa kosi awieye na aboa no wankosukwa mu ansa wo mienu wa ha ama wo miensa wa ha ebe how any amane ne bere yenti misira mo yenhye no nso yentwa ye ho na yenye ajatonde ne kakra ba ye be wa beto aso